A day and a week. Week. That time that was 2013. Yeah, 2014 week. Okay. 30 cedis. Ebe sine mu wan cedi kra nye dey. Ah, what you social welfare no mo say a week o ma 30 cedis no wan fan ko. Akokra man. Na wan san ko report ya mo back. Still na cause there was a me be was scan banemba. Okay. No me twa so. Okay. Ebe mejuma. So me dey akra no command boy no. Na me dey me ba kuma as me step mother ha say. So e wo mo abe 2 weeks time na stay be friend me say me bana ba be di ni ho no munti na Australia baby am obi am njai dem ye na menye den membra. O back with di ho. Menti ase den. Me dey akra no command boy no. Say dey ekono. E wo say me be pay adwuma ye den. Onu nso entimi na sister ne yeden timi mitutu ana monko sister no na sister ne say enye hwe me na me kwache ma de yeden ewo ye ti se nyame ayado na menye adwuma okuma so de obehwa akra no enti no akra ne sika ya na me de yeden me de aba enti da me adwuma okashin na menti enti 2 weeks bia na me be fie me ba na me de akra ne sika akoyeden Akoma no na masamba back to Kumasi ti me nya sika na me current na me yeden me kofa me ba. So esa man is say Mr. Nyejuma Kumasi. Na me dey akra na yede ekoma me maame. Ni upon everything in no. Boy ni na busuafo bi anye dey emfi me. Into 2018 mo no na that was a Christmas. Na me ye ya na minya o maame number. Na me frɛ maame ni say me so na me panicho bebree si ane de enyo me ekon panicho. Omboa me na bronya na akwa ni tinye de ndibi. And our mammy call mammy or mammy 150 cedis. Okay. Na me say, na then but to talk crown on your man. And that was 2019. And I was half friend mammy ni bill. And no mammy kushia, that no me trouble kumasia. Okay. Mammy kushia ne brow mazi monum. No mammy 250 cedis. Since then, no, me friend mammy na na. Ofre Bema, Ofre Evans. Me free Evans no crowd there on for me call cry. So there me forget no. Okay. So my mama na say be Evans mama. Na ya me friend no. Till the last time me friend any e did attempt them am make kebiche. O se de enke ni nyina kire me. Say on suma me say me nko na ne ba ne nkonko di me. Na one me nyem na yenye den yengo. E na me free so em so bae na me call mo no. Omo delete omo tre yise me ko bie ne yes say me fa akra ne nto boy ne maame e dia me twira no so woto ni din no de ne to hwan ntema no say wa ma twira di ahye envelope din ya yes me fa nto akra no ntema nka ho hye nka ho e dia din Esther for you amponsa Esther ne yo ma boy ne maame e na amponsa ne so ye boy no e na na ba me fanto akra no ti no bushani bie no anu ma time echi amama ye bibia so na wo se me gitum na me koya akra ne din saa ti last time am sima so gidi say ye wonti na me de akra ne ye den eto e bia me de koto obi foforo kra nipa no behu mombo na wa ye den kwa soso mu kakra akra ti me hwede na maame ne kasana na wo se ntwa so na me twa bibia so am se de ekoi de me de beba beda mo am hwemo am aboa me 30 cedis na ye ka so mfama me almost 9 years so se ne nam 10,000 plus ebi wo me so mo boa me na me nje ma de enye metimi da ye adwuma de ahwem abofra no ama akra no so ye de enye baby asi and na second akra no ye first in class so this time the results by no akakoda third all because reading books ni nyoma e was say binyama no me ntimi anya sama akra na di nim kran so ama akra na di nim kran so ye den e kofem e na me school ni ma anko bi boy na mu nso anko bi ntimi nto akra na jeje mu saa once e na se de se wo so ye ndie me de ba some be boa me no mo so aboa me na metimi ahwa abofra no na akra na nya baby asi all right if I yabo a ukohia no wan di adwuma na no ye sabre no na wo so ye na ko school na munyina mo ko school school ben chekere me okay munyina mo ko school na wugina sai
wo bia yese ye cheche mu nyina de ba Akoma 87.9 Akoma FM eye fiada ene eye bo ja ye nokwasem enu nti ye the Friday edition of Akoma mu nsam dwumadie ena ebramo ene edey na ene fie wa wonim kita won sabosumi ne de dinkan 1st July na je sabosumi we de ne nti afa ne kita won sa wan kita won sa wan hwa wodo sa kobo obi ade mu na ya cho wanya ba ma ne mesro bomode a na ekora ho fa won ne se de ho che ne bedru na nyankopon no a ebesi s through sa pepepe ene tie medi ede Maa Akos ene minima bedwafo ye de Akoma mu nsam dwumadi ebrewo Pastor Julius ewa ha na nana yere akosua pokuya sikapo se akoto ono so ewo fia say Pastor Ishmael Bomichi dom ene adontre waka enso ede yebekọ live ewo Facebook and afa YouTube na bomodia wa mo hwe ewo YouTube wono ya na ma subscribe page na amaye momia adoma no so ebe ne so you get notified na say also what to me awo so Facebook no Akoma 87.9 FM bomodia na follow yen ewo Facebook ho na bibia entumi enye kama stars no na wa bomodia click so na wa my more stars na bibia etumi akoyie ede amaye yeguso yenuaba na nakua ofie ne hoye ne honam na edodo na kakra nti yehwe na enye asam ketua me ya adumu a obeba san ambeka ye ho me ya adumu Monday na emom no wo be hwe bia na eye Onua TV Kings TV or .tv wo be hwe bia or Facebook live YouTube live at the information center ebiemu okotwi afeti a Big Love Radio was Spain Otable Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK and the Free FM 97.5 no so ye biemu e Tachima de mu de pa manager ima na je say ye chiachia mo ho Minya be media body ato fans of Akoma mu nsam was a time maso Maa Akos great family as a time maso ntimo share sanso na fans of Maa Akos ya the time maso share charity foundation ya di ato so na mo share ko happy home minya ba abenaje na edi ato so eno ntimo share my sanso na Akoma mu nsam fan club eno so ya de ato so na mo share Nikki Pizza fan club also ya de atoso na chese so mabomodi a na machine kama ediama ye first story ye Piwak natural health ya wodi 3P garlic mishaba na face grow fine herbal tonic wonum na so senior ya de first story no ebramo na emom no obi bo no nwom no kwasam se na eye mede pa o se entwato so eya na emom oseye asene ne nyina entwato so eya oseye esene nyina fakwa dwedwimo na hunu de odwumtuni no waka yenko na me ne Enoch owusu enkode enkomo Enoch manemu ahawia Maa Akos mejo so yesi okusie mpuwa enti se okusie mpuwa pe na chese wutumi hu se ye bonija ewase ho emema ndama mako dia ye dodo na ma enti ehu bema wo boni suit na wote dem ha na chese ade bi ehia bema no anami bueno Maa Akos no crep bi ehia pa no crep okay eni ani abojafo ni etiefo nyina ye tie yo Maa Akos me da aseni wa kwanya nkesi say me father so mama Western region we asema me kan 2002 okay na me was secondary school IT osma me say okoko farm ho nti osma me say me nkoji skamren omo mo hwe so ne wo ho no nti ho ana me ko nti me ko ye na yango me ko ye na me committee lady bi wo ho asa me ne tena e friend no ai moda okay ode boachoa enti e manyi san bai uko meeting ne say enye boache wenti na akoe ha enti kwan be so fa so meeting no na wabo mama me no akonte wako wamo no ya kakra mama me call hono na madam fubi so e wo ho ye friend Steven Akoma me kwa me ne nante ti me kodu hono na o se ne wo fa ba bi aba hono na ohu me no o se me ho ye ne fe pa
enti ne satam so na me nye obi a me ye basa okay enti na okeka saa no na influence me na me yekohu no na me se ne pe okay enti e ma oji tumu na that very day na am say na nwumre na me ne committee okay one ne koshi enti edi be me saba kumasi ko na me school ti be 2 weeks time me school mu na me so letter say oso wonyam mother so wonyam enti na ya me na kakra na am say sesia na 2 weeks person na wonyam ani me rush na makọ check me ko ho na makobusa ni na me sa ekoye ti me koye na me kobusa no na yese o se no kre wonyam na o momidi ndie ben o kan nsem a yese ma twere exam sawie na sa me papa kra ma me school on hwe me na me se mate eti me sa ba back in 2 weeks time na me sa so letter foforo and I'm making kind, and I say, the oil insist on say, on you say, and I know the children say, one yamana, Benyahum, one of in Pisca. Now, it need 2 weeks bill, and I'm who's any mother beefy. Okay, a young more than a mother, mammy. Ne mami ma wano no entisa ye nyina ebedi do wa me yani ha Facebook omo se ma ko yani ha na be ma de wo se nko bubom na je se ko but ase wa me yani ha asem na am surprise in tia no problem me force na ne ma da ne ba de beto ma busuafo anim se na me ne ba na ye no omo de ebe fi na ma ofo ni busa me nti no krese me ne na ye bibi nti ma antwetwe miti ase na me gitum nti ono de okọ ma me ne de okọ de mu na moda no na me school mu kra na moda no de nyin o sa ba ho be sra me on de nyin se ne ba school mu o de ba school mu ho nti junior bi the friend the senior obi hwehwe na me pie ba bonten e ba na ogina ho na am say na se school mu ha de we so e ba yi so na ogina ho na so de anya hwe nche ne yapon yapon na me ni kofi kofi ukusu saa gu mi so say the aye no I say wa ha me but as we di are ho say wa ha me but me de me nye na me so me krokro nse nya hwe nipa na edi nyinsan ba nya hwe na aja nto no obe stage ama say ho no mu free ti jama so no o ha no aba me nchen na okọ ha no aba na okọ saa na akire nyinsan no okọ back to ayi ho no western region okay western region krobeso omo fra Asankragua okay ni nkru nketwa gunu krum okay nti e ho no no na owo ye no me fada na ekọ e ho so yeso ni obi wu a omobo omoka nti omobo me fada ka ba otua bi okay zatam na ho kire otua bi na owo ye no mototo eniema akra no entare ne mpabo na omo ma no ba no so me fada na toto zatam na me school nti when still me de me pen me nyai na yan kwantem nti me fada to ntema nan okay ene akra ne niema na omo tu ni di na me so me kotwere me exams ni wie na je se me so me wie na me koto soap ni niema e de esisi na me de ko me so me ko ye na me ti me ko akra me ko di 6 months oho me nya teaching bi oho ti me ne no a ehwa akra no ko be bosome nwotwe ho eno me di kan ba ya nche no so ba okay ti me ba me be nya youth employment adwuma no ko for time be nya bi ye e bi stock akra na akra no oha no de naba free jamase de naba me ye krum ho okay na se wa best wo jamase de krum ho to de ne e ba na me hwe no ne ade saa okay timuana minya teaching for people teaching ho teaching okay as a satam no akra no e ko be 6 years okay na
me ya ma dwen say akran de baby am me ku bia o say me de ne ko adanti na me pese me timi hwe no say be ya ono ne ho nkire no oba ne ho nkire no okay eye moda edi amudi nim na ne moda ni di pa ni ho ni di no de Abigail Sewa Boachi okay Abigail Sewa Boachi okay enti me ko ya na de ne ko to private school mu ho ho de me kan tachima ya omunim amna se do me obi anim asema me kan maame ya enti me hwa akra na private school sa de ko stage 4 ye ko stage 5 no na me jai people teaching no na me ye distance nti me jai esa ba me ba ikromo no be tra de private school bi okay na me sa de akra na ko stage 5 me so me ko cha de stage 5 okay tina se wa na ma chira wo bana de me continue wa hwe na ho no na me sister me say ebe kire ebe national service satan na ma wie no ti me ba yekrom ho GHS no wie distance ti wo be ya national service e wo hefa domi GHS okay SD okay yanko enti ho no na say o say me move no so the ba because no wa ba to me wa no free me ba o free you know ho private school no mu no me police ni ba ko e be je no o ma me kwa de o mpese obekọ no because satam nya no akra na dwunso onya san nyina no dwunso o dwunso free ni nkra brim sa to JHS 1 enti oba na be ma oba enti e ba sa no o ma me no kodi ho 2 days kra na wapam no enti so odwunso enti last na de no odwunso no okodi moda ho 2 days ya na o se de mi se kasa enu bi mi ya nti okodu moda ho no ani ma me no 2 days sa pepe odwunso ni nti no wapam no odede koma ne ma da nia ba ko kra se onhwe no later na kra ne ho nkronkro bi ensoansoa na ne sa kofa no na me de ne koma mi sister police ni ba ko okay to na ohwe no a okro no ohwe no a ma ne ba form 2 okay can say form 1 enti form 2 no na me koye me national service okay said na me kan okay na me so me kofa no to aso JHS2 no okay enti me na the whole year na me service ne de me hwe me bia free yes enti me ho sa ho kira na se die akra no wa mi tibi na academic da bia first second teachers ni nyina pe na se me kan do me obi anim rich love na me gusua nti yenya duane a staff ye didi kra kase ya no mama akofre no abefa na deli bia so ni sika waje okay enti me wi national service no so be call from 3 na say ase adwuma 70 na me Russia kikambo mu a enti ho no me father na eto aso ene me nuanom eboa no enti ho no se na eboa ma mo hwe rich lab ayeba no okay se ho no de se na ne mother send ni ska de na de hye ne ho ba me hu bi okay enti ho no na me fa den se wo baby school enti o se me sai pe baby fa na e pisca de ebe hwe na SS okay ti otimi wie etwai correct into a real school or wine some like not a real school one obusia for ensem sa pepepe into a wie no na se ye boa ye ho so obekọ SS enti nyame adomonya school no mo school ni nti onya school kama otwai yi kama okay na omo frɛ me sɛ akra no ho ne ma atoto nti mi sister police ni no ene me father mo ni chesabusuafo no so mu ekoto ni kan say ne ho ne ma ni nyina okay echeche sheto ni niema od akra de start school bia mo e de ma ti me later na me buy na so no awuram ana me so omo frame say ni books ne ma da no frame say ni books okay ana me so me koto omo textbooks akese no me koto emu 5 okay course ni na okay ana me to ye na me diska kan ho ana je se me de man me call campus e de koma no
nti echire yo sa frɛ sɛ ne ho kyere no sometimes na me ye nti me father na sending niska okay owo school no okay nti emu wa bio ɛna ɔsa frɛ ne mother no frɛ me sɛ akra ne ya mother ya no abɔ mother din mother no ne maame no frɛ me sɛ akra ne yare na ɔno so ɔmɛ hɔ nam so na ɔyare ase wɔ sɛ ɔka kyerɛ me nti na me kɔ school mu hɔ okay na me kɔ school mu na yɛ sɛ ɔsi nani ɛha no ɛna me kɔ faa no de ne kɔ asaman azie ɛma mo hwɛ nani no kama Akoma ɛna mo ma no enura yemi agu so ne bi ɛna ɔmo se later no sɛ oyusu no na amoa na me nsamfa ne mra na ɔmo ma ne space a ɔhyɛ a obetumi approach board na ɔtumi asua de okay ti bibia yɛ hwɛ ni bibia nti me kɔhwɛ ni wie na me de ne ba afie ɛna me be kɔpɛ provisions no ne sika na msade ema no adan ko bebi mi nkyɛn 3 days okay ansa na me gya ne kwama na sa akɔ school enti emu ha no me sai kɔ akra me kɔyɛ adwuma kakra enti me kɔɛ no na ɔsa afrɛ me so ni sika okay na me send ni bi okay Akoma enti later na FM me ba back me ba ya na ne ma me frɛ me sɛ Enoch na akra no sɛ ni way forward there dey and I was way forward there then so akra no wo school enti way forward be because me nim the part why me say way forward and I me busa no no say there na ekɔ am say the esi hwɛ no kakra nyame a na yɛ sɛ akra no ɔkɔ nanim de yɛ for so ayi bia na yɛ wan kasa bio ti ne 2 weeks time mother me bie na no nka nkyɛ Maa Akos mother ben ya dai twɛn atifo asam no wodi agro no mother bebie na no sese wabie tokro no akasa wo bɛka asam no akasa ayankuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadie no no an wasogu so ahutie no se wo follow story no what follow ni step by step wo be mai wanya to boase de adomu sukwa ewrawra mu a enti moda bie na no e de asem na moda beka eya 3p garlic mesha mansanje tumu adronua bamode ama nsanka bi ene Facebook for wo mu gina so nyina wo mo se eya 3p garlic mesha mebo am nka nkira me wo mu nyina se 3p garlic mesha eya natural ya de ewo ene garlic ena ya 3p enu nti no eya so natural drensuo no mu ya fancy jaso eya 3p bisi immune system no stroke beko asthma beko waya kese wo fru na ya kese wo sugar level ewo high o blood pressure wo sro wo ya 3p garlic mixture the natural garlic mixture the natural the abanono dani eba misty kwalenak apidan ne angelos frepi work ewo 0248 928824 0248 928824 Enoch Maa Akos enti mother emebie na no mother sedian ɔse akra no enya me ba mother sedian akra no enya me ba Abigail say wa boache wakache wu Enoch sedian akra no enya me ba sabra no na akra na nya mfie say mama no 16 years efie dusia mpatwa duma akoma nsia 16 years adanse for ho bebre obi basi o say my gracious father mercy Lord hey some women are dangerous Maa Akos let's go enti okanza no na eme se bia agro bi no ti ana ono story bia ngo no ma se aze o hede mu ade enti ba sa me akra no na ne ho hia me ti okanza asem no ma nche da mfa na sem bia enti no I insist ne o kan serious na fe de eni ayeden ti me yama dwen se de ekọ no mepe baby na me de akọ enti ne ofa afre me fada say say na mother na eka ana me fada crowd na ne bu afu nti o kate phone ana ofre me na me ka chen say o pani hu because awo no ni say no ma me ba afie ana e de betu nipa ani mo na bibi say si ade nti na wo no wo gina phone so afre o so wo ba fie na nka bibi ani ananka yakasa wo gina phone so afre me fada aka bibi nti me yabufu yi ti asam no
me sa no me busa no phone so ko mani ma fe de no o ka be ma o ne ba no o se akra na fe no hu ne papa efi dusia afi no hu no mo ba no nyem na mutu ni din ma me a mutu ni din sai o the rich love Akoma FM. okay ti mu na mutu ni din ma ko de ma me choose rich love no e chere say onyin se wie ye na menya ayi se masomu no odo bi be she mu se se ya me ba enti me use rich love e de ahye enso se be ya akra no me do ne kesi enti na ba bia me ko bia no na o ka me ho se bia me hwe na ma wanya ba bi pagina mpa so o ye brilliant enti o keka ne nsem ano na mu se bia o be baba ka be ka bi foforo ti me twa so a later crowd o ka chem se me ko school mo se me ko hwa kra na obetimi ama ya chi bi mami okay enye wa na wodi akra ne ko to school mu ma enye wa na atoto akra ne ho ne ma yes ma e na fe wusi wo ye dan a o se me si school mu ha obema ya chi mi ho ti o kan sa kan ho no na ma hu se o determine se obeye de obeye no ti o se akoma so de nyame anim ni metie mo me da bia metie ma Akos na wo se me bana me so me hawa me wono me de brɛ mo na mo ka bi ma me enti mother ya ni di pa dia bigel se wa bo ache Akoma wo se akra na wa hwe no ato ni di rich love owusu pacho efi dunsia akra no nya hwan enya me no ko usu me ba na fe ni wo hu hwan ne papa o se afi no hu ne papa okay o papa suma wo se ko asankregwa na ko hwe ni koko no ho nsensem ma no no ya wo ko hia abayo na oye dan like oko school na wo so adwuma later kra na me hu se oko school na oko school kuma se ana okosra na ne ma me ware wasafo ni bi wo into okosra ne mada e wo that is one of tia sankregwa ho dabi but ofrijamase na kosra ne ma me wasankregwa e na wo so kwa akwhwa wo papa de wasankregwa e na mu nyina mu kokohia sa pepepe enti no okọ SS anase no wo so wo GHS mo chese no SS no SS na unim SS2 1 no SS2 and na wo so wo say na me kotre okay but wo say ne pen one can so we student wan sheda nka bibia sa okay na adafo no a obeka kire wo say lady no ye mother esi wo hu na wa feel wa chiama wo ya wo ma scholarship no adafo no an che wo say oko school Maa Akos one me kan o kan de o kan e kire no na o ka bibisa e kire me ma me hu se girl no kra se wo sa free Ashanti region okay enti girl no na ka kire wadafro so me kan kire say ne ho ye wo fe pa like wo ye ne fe Maa Akos me kra se me nim otinifi ana me so me ho no ye stores wo ho nti stores na boy ni wo store na boy ni wo okay enti boy ni nchen na me call no na ma ono kan we no asem a me komani kodi akiri okay Akoma FM na me pese me hu say wo wadafo no na ka kire say mother esi na ni atwa wo so na ho ye ne fe bacho an ti mother no na twema wo bacho an oho bacho sa pepepe okay into wadafo ka say wie na wo so wo ye say wo be meet mother na an into ko meet ka sa no ka so ono girl bi atwe ama wonti o se wo ho ye ne fe sa na o ka kire me etu de nam se na ho ano no ana o se o de me beto stone mu na yakọ fie ho ube hu no oh okay na otu mu na me ko hwe na nim me ko okay ti sabra no na wo mfie san Akoma sabra ya ye ke na wo SS2 na me ko 3 na wo ko 3 na wo age no me kuko school bebre nti sa tam na me wo me fan se me ko 18 19 na wo ko 19 years okay na wo ko 19 years okay nti ebra wo su koko hu moda no wani twa no so no wo su feeling no your taste oh Maa Akos now I come no you come enti na ohu no say no si react here like me hu guy na me see oh guy we there the way me fe no ma ka che na down for na ba ohu ye no ye o che che no Maa Akos ahun se ba mu
Akoma FM. Mihu se na se wa ben me ana me kan say so obi eye sign be e che so pe wa uhu aha okay that's why you nani bibi say na what you know like opposite hey see na yes super near boy we share na crash yes bibi the crash ana me boy enti na we na crash okosra wo maame e wa sankragua enye ho na no wote but according to no wo say ebra wo share Saturday na nwumre mo yes sex me pese me hunu se wo na wo de ko hotel guest house ana say na ne maame ni ho na mo ko lo maame dem oh yanko guest house okay I'm say yako miami ho yako miami ya na wa ma okasa no yako mi ho no okay ya wo papa wo ba bi wo ho a mo ko am stay okay enti wona ne yes sex to aso empredodo wo sen ansa na unfiri ho aba back to Kumase na school Maa Akos 1 ba kope na e ho no ukọ ewudi sen wo Akoma FM. Be because be 1 to 2 weeks be 1 to 2 weeks na 2 cry enu 2 weeks within 1 week and na ono so madam so e wa sankragua ho sa time 1 week cry na wudi no me koto no ho ndi na me se bia ho no otie bibia anye sanse no ko school akire na boy na akire me se on so ko school na aha waba ne maame ho ena mo ye sex ba ko ada mo ye ba ko na say obi a mpede ne yonko ye no ana okay na asa satam na ye enne time na say hu ene ade nti aha nti ne suro ni ade nti e ba sa no so no me ma dwen say me ba obeba die tia me bi sasa ne say ono na hu wo opel unso hu no unso ani gine ho wadi ho 1 week enkenya possible say 1 week no say wono da so asankragua na unso wo ho a sex be ba ko pe mo hu die bi anka 1 week ni nka mo be to aso abe uhwemu a nyinsan na chi no owie ye no amekosra no na yetena ho kakra because metena ho be 6 months okay nti ho na me ni okay nti se dia di nyinsan ne ba ye ne de woni ne da ba ko pe na di nyinsan no e ba ye okay na ka be ka bibi okay nyinsan me free ho no me ka so ba ye no ono ba back obesra on so di nyinsan ba school mo okay Hello? yeah hello Yeah. hello na apom to saying Boko. okay yada nyame as Ishmael Akoma ana FM. Huh? why hello Hello, Bajo Wani. me pachi wo modern Why? mother papa ni ana Bajo Wani no why? No more Wani no more. na me pachi wo why na me ne ka say You see, I want to be Papa na. I want to Papa. You want to be Papa why? we na we ma baba why your friend mother Eh? we obi your friend mother Bajo be we need to open Papa why? sir Ishmael Sasha na because you know say be man na ka say nti no Akoma FM. mother na say with the phone na asesa o voice ya na I know that this way. I know that why. I want to Papa check no man na say why. Ishmael producer safre biem na eye hu no because nipa de menene ka say ye bema na ka say nti how can it be mother me mani di bema na ka say no na wo ka bibi na ye de ko ne be remu ana me bi sa wo refi na me nto aso nko anima nti no mo wie ye no ko back to Kumase nti na me ka bibi se onyinsan no oba back ana me ka so odi nyinsan ba school ho sana wo kan na ho asem yeah nti oba ya no so menene da ho okay nti nyinsan mu menene da nti good onyinsan ye no na ugugu so pacho oh
nyina ya you be pen you ti we there no na wo gugu so enti wo gugu so a kwapem bosome san ansa na bia woni no anya bibia biem gugu so abem bosome san obesra me no ekoye no osako western ho nti ho no de na me betwere nti na ma busy okay nti bra wo ka che wo se onyem no wo bisa no se wanya abosome sen o ka so onyem me bisa no me bisa no se na 2 to 3 weeks de de na wa sha da ma me ibi ade o ka ne se ino kunim se woni me na die na nyin sen so de timi start at any time etimi kra no me fada mo ba ho no o mo ne me ehia ye no o mo kan na ma adwene mu ye me na but me ye ma adwene se me de me ho aka ne de at least de besi bia okay enti modern to me a cho say Enoch menyimo but me ko check ye no ye say bia menyimo bosome anasa bosome mienu wan to me wan kan bibia sa na woni no ekoda ye wansankragwan so na wotwe mienu na obeka kire so wonyem pa so na wotwe mienu wonya smart sabre na wusa ana mi so ma because woni wo bada eside na wotwe mienu wo hunu se wonyem na nyisa no na wotwe mienu na enye possible so what you say na wotwe mienu enye possible say obeka kire so wonyem na bra wo di nyi se no so ba school mo no na enya sen na funu na pie na na o chapter dia unse da ba hu from nanim se onyem ba na hu afuru too much okay enti wo di nyi se no so beto mo busuafo anim no busuani bia ni wa na oba bia ni wo mu a wo ka kire no se sa de ne onkotwa scan embra na yenhwe abosome dodo a wo di nyi sen Maa Akos there be. Eno so obi anye. Okay. Ena wo be hwa akura no a. No father say o nhye dam pe asem sa ansem ba mo be so anu ma bibia ye boko. Okay. Enti e ba ya no me na nka me rush se nka me fifi but mpanifo na nya ba se omo wonu obi ada pe a omo nim se na ma na ye se omo asum. Okay. Ba me de bia ma popu miti na me de su. Okay, abusiafo aye moda na o the phone no ma ba ma bia na wo ne nchen. O the phone no so o madum phone no. O the phone no ma ba ma bia wo ne nchen na e kasa ye na oba besi atena wiase eye de o ye no 16 years afa na be ka che ba ma ne se afa na wo hunu akra ne papa Akoma FM enti ebra waka asasem yi kire mo se afa ni wo hunu Richla owusu papa no mokwa akohia na busuafo ne maame ne papa ene wo mo de nyinsa ne beto mo ni mo no ma ye yankohia obi ana ne wo fa no ne frɛ ofe no se de ofrɛ ka moda de na se sakra no enye memeba na moda na ka se enye ne ba no o ka kire na me papa kura bufu didi e wo fon so edidi ne wo fa na tem so onim nyansa enti ya nso so omo so aha ebra omoba de nyinsa na beto mo busuafo ani mo no na omo ye dodo se moda ne hwan o maame ne baaye moda no maame o maame no kofre papa bia onim no e wo krum ho e na one ne e baaye ye ho no moda ka cha wo se wo se afa ni wahu na kora ne papa o kira ba bia na kora ne papa wa afa ni wahu no wan hye da nka ba bi potia o papa no on de wo se wahu ni papa na ye frɛ no Richmond me ka cha ne se me ne WhatsApp se wahu akora ne papa fa ne bra wo ye bold a wo mra no me face akora no se an ono na akora ne na onim papa ne de no onim hwe fa akora onim bibi sa ono na akɔpɛ no aka akire FM mfa Akoma FM ma no so akora no kura no Richla tena wo nchen dodo o ma do bre chen na tie obi anim na owo ye na onyini ba no yese nkura sesa onyini ba no wo hu sa akora ne saw ana wo sabusuani bi wo busuani bi me call ya me koto akora no ye wo no a me wie school a me call her no me call ya na ne mandase hwe ne mo ma wo papa mo ma pepepe wo papa mo ma o se wo papa
do me buy no de oyi o de akra no beto me na so e ye wo maame na e ka che wo say more than maame no ono na kopeja akra no beto me na e wo more than maame ekuro mu e no se den e no se me hwe ne mo ma wo se me papa pa ma wo me papa ye but akra no mother beka se nya odi ane de maame ni ntumi fra se de mo ma no nya se wo papa pa cho de bi isbe me pa chabra se mother the phone no ama wo bi se won ka se wonimu yen na nyi ono a enne technology nti kwanya mother fa so e ka kire Enoch se akoda no enya ne dia no etifo ye bebo kire mo nya aso ni tie nie pa na beye wawre ho na yabo ene no me pa cha obi a wo pa mother anabigal sa wabo a che hu bia no bo modia na bra Facebook live Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 FM. Ebra asem yi ba ye no ya bomodi ase ebenya odi ye ntete hide and seek and a mother edidi ye. Enti no mother phone na da so no ne voice and a wo ba betie no. Ino kunsu me flow saka me person no one can see me so many times when feel. Na onye kle enya boy na be hwehwe ni ankasa na ko hwehwe boy no ni ankasa na ko hwehwe boy nti ni boy ni de ono no onya hwe na onim no hwe ni ankasa na mitwa na no e ko hwehwe no because me ntia say go school ni say baaye me de ba resting region de be hia wo me ntia to den tia wo ndo akran because of say me say na wo ba nti me family on the no obe hwe no no in family because me say you know but that need be say me be p o kai say o peti me kan say me che na kwache me say mama ko no me san bu ntina me kan kwase say kan say me che but no family serious ntina me won che mama ye family in family because o to just go fees mama ya is starting school it be see me which one school fees da the kan ko which school fees da mama ya let na o mama in chain but ya na means week ya na means niska me pad crowd the country but ya na means niska o beto nti de kan de pa wa ya ma kran I means you deserve this in a book question because I don't mean a book question because we the new same boy wa bra enye odia but all your responsibilities as papa na and you can be saying some of your body some being say be sure but na power cho some see can ko ni ngasa ai so ko some chance dia na o si am e dia na o hwehwe uni am pata na say dia na o pe can show me no me because maybe e bana oguno me nti baase ba me chi obi say obi ti me ku me ni ba nti me ba ni hwe nti me ku me ni ba shi ni wa bitini ye crash nyankopon so nti me ku ye da wo bibi a de be ya fa say me pa de dunyami enya juma so nje me nkwan so so me nkwan so ti e mo nti ba pa so da nkwan so ti sa ni wa ni de ni e fa ho nkwan de a not forget it nti me ku ye da dunyami ya ho pe ni obi bi ti me ku me ni manifest this ya ho pe ni bi ti me ku me ni modern na mo say bi physical abia na bi ti ndi aba be ye me dia wo hia me abetwitwa me se kan ana say me ba no be poison ndi ha enpo no enku yu da nti me ku ye da dunyami no na mo so ni dunyami say enti ni enye juma and inshallah enye juma enti yes can see me one Sunday I will say obi so afun ni say o baba ade e bi tu me no ansa na bi so afun so me ni bi ja tu me na me ni be ma me ni oba na ni ku ni say she go da na no friends am here with me sa time no me ba resting ni ni na da it is na how people can so put me na me feel na we go for 3 years so because me satana me maso ahia me no na ma me pay drum ina na na because me say me ya nsa
no nti me keep na na ko hye me bi fa da na no me fa ma and I don't buy the pen for me fina was force me na me buy satan ko na misha and your boka and so because of some means and means a be di ko pum some no way no am pa me ma me bisa man am ni nyim sa man kanta ko pum some way nti me nyim one responsibility you catch meaning that one take responsibility that ko some way ya mo buy ya no be to account nti me can the engine so you do some good question then so it's some as a penny sounds no so the baby but you are the baby afa so you are the baby so be simple it's boy the uniform another we go to the bush of when as bema or you bema on him answer we nim some on him wo and say o check it time and on him wo and say we free ko no ma jimi bana wo hwe no e me ya pa say 60 years of life when you absent went me am one am ko am to keep baby we ya be see so when the uniform man hwe the back pa do bi ya any juma so na wo acho Enoch Marcus Enoch me pa chobra Facebook live Akoma 7.9 FM obanua yeti ne no moda se wa boache me ba cho oni o ya friend no de phone da bro de phone man ne boyfriend bi ogina ne nchen ye ya wasa de gin se foforo koma no e na se on kasa nchire ye na wo ba ma we de wo de wo ji ye no wo de nya ba ko o entansa e na wo ba hwe no na wi aka cho se no me se nyina nya odia o de koma ne one da so no ya me hira mo fa ne tofa de wadwen ne no fo ho no me pa cho fa ne no fo no to ho ma me so opesa ma san nyina hwe ne no fo ntem opesa ma san nyina hwe ne no fo ntem enti mo fa nto ho ma me timode owusu Marcus mother say wono sabre no na onyem dada wa ye hot ya wo pa dura no mo na afofo se wono maduro bewu enti no oprobi dia hye no ko na bra wase wo for so no Marcus wo so ma scholarship oboa asema o kan nyina oboa ene wo so oboa Marcus mother say wo na wo for so no ne dae force say minimum dia ena me for so me minim baby kra wo tie enam boy ne so na ye call the boy ne be ka kire me na enam so a me ba wo nchen say me ba ne nchen kra ma straight say me be se wo pe enti me ba ye no say boy no ofa ba into oba ne nchen na me ko ja no anto nso be ja ye kwan but in this case or say when na would see boy ne so ba ka kire ne say when e je ne ho ne wo ye ofe open no Marcus miana e ka kire no ma friend si boy ne so ye ba no ena me ka kire no me si me bo ka kire no o be ja ye kwan no ena me si me bo ka kire no dia big we abigel pa kire ne say wono no onimo enye no krese wono ne hu wu no ka kire madam fo ne say o ho ye ne fenti no say ni say o se wu mom ena wo hu nu no odi esi madam fo no so ye betimi afre boy no exactly me ye boy ne ntino ye be fre boy no mama ye ntie Abigail ana mother ne ne to so ne no me feel na me send a message na we film yes is kana mbere pe wana ade minimo dada na all this years I won sha kwa so me hwe na ade me fa me say nya de ya kwa na be hwe da ntina me ya na wasem from but me say me no kan se me hia me feel fa we dey then men kan show me say that man for one kan show na some man no mama ya me ya nya wo ba and na me say me feel no come some say me be ya e di ye betu yi no wasum beju an sum beju me say bia ma yo boni a me pa wa chew se ma ran go kwan bi so no obusu ya me no be ka se ma pa ma chew me feel fa me say adentina na ni bibia mo ntu ana mo wanye de na kan chew obi so on pick me kwa fine me family asema pese me kan chew no me se ma me ya anya oba enti ena menye me na mo papa mo ka so mo bo kan ka so mo nye hwe me house ka so me ma nyomo na wan ka sa kwa ka sa mo pena so mo da because we be about to be no ba obo ka so won hwa akon all this years I won hwa akon ni na me because na me hwehwe ne papa afa me papa hu boy enti mo pesa me na de ko ma enti no se we fa me ko so mo fa ko wa wasam
so we see us and we become now awesome. It's a little bit of a cancer. What's all about my friend? I'm sorry about subject. Sending a message. I was able to picture me and the picture of the area. Picture us and I'm the main in the page and media and answer. If you come from and answer the end, and now someone doesn't work on a baby money and some baby one. Okay, maybe any also in the but one person among the reasons I mean, we have failed so many times. I'm the school, no friend back. In the room is becoming messages. And maybe I'll get a message where I was sending a saying, my friend, I'm see you where you will be and found because one of us and found that's the found. Maybe I'm telling you the gospel truth. Mania, she's not your child. It's more on your bank. Some time ago, I can't remember now what teaching the catcher was asking me, but one found some serious. Oh, yeah, my boss, that's so if you lose any my son again, don't blame me. So I'm going to make sure Mania is not your child. If you care, call me, then we talk about it. If you don't care, leave it. Yeah, what's up? Akoma 87.9 FM so no so egusu a wutie no akoma mu nsam dwumade no eno ti enok da so gina wonan so se one for say ababa wayi ena efa no oh Maa Akos there be wono ane jai modern no ane jai ne homa wo yes modern na di si sani pan guy ne friend saying Steven and Atawia okay modern e ka kire Tawia Steven Stay. Wo ya ne fe. Okay. Yenko na ye ne Tawia nko di nkomo. Hello. Hello. Ya Tawia memo ha. Kachobe. Memo ha Tawia. Akoma FM. Tawia. Your friend Steven. Hello Steven. That's fine. Okay, Steven Winim Enoch Owusu. That's so admin. And unim modern so. But 16 years ago, Yunia Bema Enoch Owusu Eba Asankregwa. A dear Ena a see Ma Enoch and the mother Equatrimpena. So madam. Akoma FM. Hello. Ira, meet you up. This is about a mother. And she says, school, many kind of people. I look at the mother. Entino and more than a woo Enoch. And now catcher say, oh, well, who know, guy be not no one yan if a pa. But me in a sense, I think, I really become president. I think, more than a couple of yeah. No. Okay, and to stay with me, I mammy, and to me come here, you know, intino, a mother and the woman Steven, and what catch you say, well, who got or your camera, say, or penasam, the ma won't so catch it, and no quahno. That's why. Okay, now Sabra, no, we see mother you will bush you, and Sabra, what is some mother you? That's a man, okay, I mean, a shaman fancy, I give you a bit of a and it's Steven. We are pet, and I be a person you because mother sister in the also no. Enoch and the also no. Yeah, one in the cry, BB. Sir, and at a side. Namisha pass away your mother. Bushy and me, Nance, what kind of cray? No one fan of crano NCA. Yeah, that's it. Okay. And yet, for what? Steven Nakasano, the no dantem, or say more than the Hunu,
abrantie no so wo ye kama said ya Steven ka no so wo se oye kama enti na nije ne ho se no wo probi de nyi nsan akwa hye no na Enoch Maa Akos mother say akrai na wonya responsibilities o ha no and someone who can na Maa Akos oboa me ye teacher ni me ye teacher ni obi abedi adanse akwa na ka me ho tam bia akwa na ka ho e na enka wi ya ben okay mami kwa na me ni Enoch sister so ni kwa hello ya me ni aba me mo ha ya no bakwa de Dọ̀tọ̀ náà ń kópa dùn. Yo, yẹ ní unua Enoch owusu ẹna edi nkọmọ. Bàtà sẹ mẹ́mẹ́ wúwo ní sẹ́, yàfẹ́ Abigail ebusuani, ẹ̀ma wà nfa nìkúrẹ́ náà nsìyẹ sẹ́, n'ebusuani ní Abigail ntí obi twantoro, wà ká nìkúrẹ́. Enti yàpẹ̀ sẹ́ yẹ hunu asẹ́m ní mu nìkúrẹ́, nyẹ sẹ́ Enoch, ẹ̀yẹ unua bẹ́ẹ̀mẹ̀ ntì, náà wọ́n bẹ̀ ká ma ní wà abúlé wọ́n ní mu sẹ́ nyẹ nìkúrẹ́. Yet Abigail and someone walker was say, only a bemay, ne capren in a sempoa, and share rich lavada. Say, and it's here, a yanokre. Oh, I want to grab that. I want to go and get a plan. What you say, and I want to see you put a glimpse every time, 3 times, Yang kena kerana saya ni berang ada ni, ibu bagi anak ni berang macam ni, macam ni ada ni yang ada support. Nah, ni aku anak kelas ni, ni berang macam ni kerana. Yang ni aku anak ni, ni macam ni, kerana mana dulu kau anak tu tak ada ni. Ni kerja one. Saya ni kedua ni penting. Mana kau awak ya, nak aku anak jenis wajib tu minggu ada ni ada tim break Ebi na ebe ha na mekọta na mmiri kiri na ekọta. Ebi ema ọta na azụ n'iji mefa n'ụkọta ihe nta ada elimita. Ena mbisa ndị akwa akwụkwọ maamị maamị. Ehe nọ na anamị bụrụ akwụkwọ national service. Ena wọ nta akọtụ achụfụ na nkwesịsị. Ojide DHS. Eyi DHS ọ mekọ SS. Ni na Frank ya wọdị PhD. Chọbọs. Sito. Desi tiri ihe ọma. Ekika mụ na ni ena mbisa ebe ọ maamị sito provisions. Any no man can that I down to the fish cat a crab and not only that. It's and a pet animal, your dear family question. And tell a member of the crowd by ya, or that's one so tell them to the vision the other. Then say, you guys, I can say, no, mammy, not let me and one member, but in fact, you didn't give him a time to tell that a planning member, but yeah. Ene na modern bibiso na nya ko pa modern won na no ni yo bi ni yo e bi won da yo ni yo bi ni yo na ma ko mo kan na ko ni yo before ebia akra no kra e benyini ni ade wo brother e ka kire wo say bia mother say nyi say no anya ne dia bad ebi osusu se wodi di agro woni wodi nkobo bi sa me na wo ka kire ni say it's a time young walk around and maybe I can say mother, can you damn it? Look on the mother, maybe I'm not many to you or can't understand, but look on the cat and Jana said, mother, so no, you're the can you nothing. And she's so man, or that's so kind of serious, you're not down, maybe I can tell me, there's no way I'm a crown, I think you're recording. And then, maybe I can't tell my baby, the upon a little and it's all friend to a mother, my friend, will be a winner. Who wants to kill for? What the school was a decorated young so Sunday, and you just said, you're best to know my life, maybe about home about the Yana. If you are about the fact the ban out the hand by young channel. If your mamma belongs to school, they want to leave the school of the Hakolano. And a plan, you really will be a man, and it's nice if you are. Okay, it's a cyber no who bra catcher was some mother say. Akodane nyane dia na bia wo bra fa say ye joke mu nyanam ka say bia wo kadi agro no na akra na nya fie san oh serious ya me dey meet serious I say fan na ka ta me ma no see okay bra mo da busu afode ginsen no ebeto wo bra nim ene wo ma me no papa nim no na wo hobby na me wo na me ta ka me na mi sha e me do ka ta na bra mo ko abo mo ko wo sha
ebi na bi na na man kadi ni e tipa Japa papa na mama no mama no na kasan japa na mu de de na kwa mu de problem fa ya okay ebe amoda wo ye no obetena abusuafo no kakra na obaye no mu ye wa na wo mai ya ma sele ne do no ama sele jama se no emu nketa ndi ka nti amu edu ebi ọba kọ ọta aba paa wọn ne bẹẹ ọta aba kọ ọba ọbẹjà máa ń gbà ọta aba. Okay, enti deɛ na me pese me ho ɛde efi wo no enti sese deɛ abusua no munya madwene sei bi a wo maame wo papa ɛne abusua pani mu bɛka mo abo mo akɔ akɔhia moda abusuafo ye ya gele sɛ yɛ kɔ akɔ yɛ ka yɛ na tu yɛ ni sɛ ẹnjẹ wa keka ni ati bi ni ẹsẹ mi kura sẹ wọn máa mi yi na mo láti wọn lè fi àkàrà ni yẹ ba èyí sẹ wọn mẹ ká di wọn mẹ ṣe evidence kura ṣe àkàrà ni yẹ ba no ní ewu sẹni yẹ ba ni yẹ hu náà kò yẹ hu yẹ ṣe kwan yẹ ṣe bẹ fa so èyí sẹ sẹ ọbẹ bá out abẹ ká sẹ èyí na mi ká sẹ náà adi ẹ ṣe àkàrà ni yẹ mi bẹrẹ àbá no wọn bá yẹ hu. mẹ dansi papa mi nuaba yàmẹ yẹ sọ wọn nkyẹn mu a. Ewia wode ama yɛn no meda so gina mother kan sɛ Matie wo sister no asɛm meda so gina mother baabi a wɔse wanhwa akora no da okapra ma akora no hoda no na mother wonya bosome sɛn ansa a wɔne wobɛtena bosome nsia no ɔsɛ mother yɛ dɛn wonya abosome sɛn a wobɛtena hɔ na woka sɛ mother ne wobɛtena kakra na wawo ana ne wanyem sɛ ɔwɔ yɛ na me kɔhwɛ no 6 months na me kɔhwɛ no na me ba me konya teaching kra wɔ hɔ ti 6 months akyi na me sɛ gya hɔ ba Kumasi okay breben wɔ ne wabusua bɛtena kakra no ɛno na akyi no bɛ 3 months no na ɔno ba ɔbɛto aye ba okay enti mother beside ɛwɔ voice ne mo sɛ ɔmpata wo hia mpata de ana enti me bisa sɛ wo hia mpata de Maa Akos or the kapa okay because my book kawa kra no papa me de makoma me kra na me ye program sorry na me mfa ni agreba sa no ma sorry ko na ma ye so intimi me ko high dan kra me betwere no na me fele because that time no na nyinsan ni ho sa ti me tufiri ye ho me papa kra na me timi ni ska won ho entoduane ni because my ho se manyini ana ma akonyim obi enti maami tu firi fie ekopɛ dan tena mu school ni nkyɛn enti ɛha me pa okay aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no wan waso eguso a wutie no ɛnɛ ɛyɛ fiada ɛnɛ ɛyɛ bogya yɛ ɛnɛ yɛ fiada ɛnɛ yɛ bogya yɛ nti adaworo ma hɛ ɛnɛ what wasum nsɛm 16 years enti sika sɛ na abɛhia sɛ mother sesese ɛka wabɔ ɛwɔ akoda ne ho a sika sɛn mama what the kabe 50 million 500 million make us say 50 million de ne yɛsɛ nka we de ɛyɛ kokko ma mother so one ne boy betua ma wo me ya mama just my basa broken heart mama akra no broken heart akra no broken heart mama 16 years enya grow yeah enyasem ketwa mpa enyasem ketwa ma okay so ema me anawie se grow fine mojadro eye mojadro papa mesa wada wonan ene wonsa eye titriti anampo woda na dwa wontumi na jese wukọ fichira wote yaw wonfichi kọ no ensisi so yes ha wonya grow fine mojadro awose wotumi didi wose wotumi da oba wukọ fichira wose bibia tumi ba sabe ye nkofa ya de foforo bia emfa emrewo eye grow fine mojadro misieba kwale nakeba Mo smata bo boase Fedimense ba Apidan pure leaf chemical ne herbal shop biamo na digital herbal clinic yen ene ye di grow fine mojadro aba bomodia na etop me se ukoto grow fine na entoto ba ko toto ani mu anasa to adu wan hwa be ko no yese enwa ye den frɛ 0244 596532 0244 596532 ansa na ye bewie wo no bomodia na to modankra ba Akoma me ba bibia wo bia eni breso
mother Enoch maame ya papa na we declare akra na nye me ba no mo na make say if you saw can say asem no me didi kra ntome ho I am a great time bia because for 16 years na we ba be ka kire me say akra na nye me ba wo kan no so hu say enye asem ketwa na waka no okay it is wo waka na sa de yiwanim okay na de wo ho no yemfa nto ho okay de metumi aka no me da say afa yenkotie ene a etwato ewo Enoch na afa moda asem yi me nhakra na wa gina so wa insist on it waka kan ebi mu a ntimi ti de su ene oban esiti me ni akra ne kotuna techimai no ko private school na me baby a diska kono mami ya de kra wa diska na ada kra we are Fridays mami ya ne de me call bank enti nyabotre na me sen me call bank ba Monday ubeko school mami ya be fa ne ho bigina kwan ama teacher for me na sense ada na wa unko school osim papa so diska me meki every possible say when we scan na school after then we ba me be me service on do me Jesus asema wo ka se me hwa I think as a feeling campaign ti se me bold ku say one city crowd the ma crowd na even me national service from to so we say we scan there and now ba no this because no the bia no ordinary 3 cities the bia busamani the bia no pa a teacher from no more staff or school ma or bahobeji you canteen na me jani bi no aba staff or no didi enti me ya me national service we no e na this kasem enti me kase from trade ya wo hwe no ubua o sende no bua na okay because na we can total to say me food me was a cray film no for bolutu na yina me ni akra ne mete okotra mam kon do school kakraka wo ko yi eka they almost getting to 10 the day they are not now what can some feel outside kisumi to say they say the machine hwe akra na e ma akra na me hwe no I don't know person you want to kill me or what and I jini and I say you penifo feel this is the second time. Okay. Ntino ye bisa mother say be yi bra na wo pe eduro anom na wo de asen yin sen no na be ma Richmond no na owo henefa bra wo pe eduro no wa ye hye wo kasa no we de ono ne kasa ye mu o wo se na ma ye hye ma so ye hye na me pe eduro anom e na me na fofo sa me no eduro no amewu ti sa bra no na bema no a onyin say won no mother na owen we your oba enye evil niema say nice girl na Enoch nso slay queen kakraka say Enoch enti wu no we no so ye slay queen slay queen na wu suro no Marcus sasa tabna young stage you as a no trinity me say also a student na ni hu bibia che so a student enti na me so me student and ma mistake we ko buy na first day no na watwempena pen Marcus David na won fa bada ti mother no na break your virginity ono de no break mother kra me say break ni de na bre no 9 years we dey say someone can ya but now won fie say at that time Marcus na me ko 19 na we ko 19 years enti no ebra won na da no kai na tokrom wehye kai Marcus acho when you obi da nti who the different between mu ahye na mu nyahye when you obi da nti wo fa ne sasa na ba bi ate akora ne wahene sesei akora no school wutimi friend ni di nkomo ne number na me de friend no ne ho kire na me busa no ne yare ne na ade bia sesei free me hu since o ma me kan sa asem no bibia ye wo ayasem akwa no first no makwan ase no no atumi eba fie say o makwan ma fie da o ma fie ya makwan a wan come sister police ni ho a oba me ho but since I we ni see any there okay WhatsApp page na me hu no
o maame de to ho o de ne picture to ho keke asa wo se wa posti akra ne be ma bia picture ho ya obetumi hu se ne rich me nya hu wo se wa posti wo ne be ma bia picture wo ha wo be ka se bia ne Maa Akos me hu be ma bia hu be ma bia picture enti mo da ka che wo se akra ne nya odia no enya boso me sen anana wotwe sen okay no almost 6 months ni almost 6 months ni e wo phone so ti e free one want in nka biem e free o maintain nka biem okay ha yes some men are dangerous but some women are dangerous hey me ba che wo me hu no Facebook wo yes obi say me ye divorcee o say de ben na da ben na me kunu de mbaba ye mo be wu o me kunu we me so say dudu so sha ho me number 1 oshahopa I'm happily married ade me kunu me pu adwuma papa me ko no ho be kwai nditina ho na adwendwene nsem hunu ho na be yare okay enti na me start as me nim na me start no me ma motivational message bi say entwato so ya na osaye esne ne nyina what kind of is this also continue what you enti no Enoch Maa Akos hani jama say papa yemfa aeroplane na ekro patro de so dia say yemfa ship na ekro ni yemfa train na ekro ebeduru ho enu enti moda menka hwenkyina na Pastor Julius oba enemunya Pastor Julius ba nyina dwuma moda Pastor Julius oba moda evangelist eba 3 years na ekriania moda na nayireba yedru jamase kra na yeti akonya iso be me na e mane hawo bibia be fa wate obesumu yen na fe next time wo hwade a wepene ho na miguso Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no ne ye fiada eno an ye bibi mu ya to setesem ye mpese ye bebo asem no na aye ye bie mu se ya na wahunu bibia ewo mu bia miguso kana enra mebra na me ye me update efa little kwaku ho no na my sister my colleague and can send be in fact ene asem no me san dwene ho no me free adwuma ba no na enisuo at time ani ase o ma me offer to so na me kan se enwi ansa no start here little kwaku ni picture na ba eno na obi send a message no say enkora bebre e wo problem adanti na little kwaku nku a ene ya ka an kan ye no ano se mankasa e wo misepin enti ene meju ne little kwaku na meba no ene besi mitrim no kwasam se na mani ase atata nesio efa ade message na woni pakro ne de fa Facebook no bible kan bibi o se adwuma yesini eni akwatua enti yenhwe ya so little kwaku mu se yehwe no ya nhwe na anwie ni yede na so kwam na yejai akora ne sa enti se ebi abosumi mienu miensanchi na omame afre Maa Akos little kwaku awu a mepamoche wu adaji a yesai wo akora ne ho no yenya so mfaso na sika yede hye akora no yede hye no ya nhwe na anwie no mepachew yenya so mfaso na enti se yekoso wei ho na yakoso wei ho ni yakoso wei ho emfaso ben de benya na se ade ne benya frame enti se wo so ade ba akom se wo ya bo mode ase obeye na ade na ye yie na wate won se free ho na wakohwe foforo akora no yenhwe ne nwi ne ho nto no nyame mpo na aboa yen sede ne yade ne sitia ne nyame mpo na aboa yen a all recover tentem na enka afimpo na akora we nya recover ya na nka nya nwanwa sanse homo a yade ne ba ye no ye ne yehu no ye de yehu se na enye easy sa yade ne du konfo no che a doctor for ne a nurse fu opu behwe no na che se akora ne situation no na enye enti ye ntumi nsom ne nya no kwantimfi ni esan ko sofo from me mamenka mi abra mabre no hono mabre because there be amedwene se urade be makra hu ato no ma nya adwuma hunu na mani ma enwu ase enti mi akra no mabre ya sa akra no ne hu ato no a ka mani beje ho pa ne ho nto no ene me na ba bia se ye frame Maa Akos biem woni mi dia de frame little kwaku nana medru ha little kwaku nana medru ha little kwaku nana enti se manhwe na anwi a minua bema ene DJ Clinton
ne bra wo bra ye ayekwa meni mi team ye bra ye no ayekwa meni abema se meni aba o enu nti na ye gusu a ye ka ne ho asem no ya ye hwe no sister ma bra o medwene akra no 24/7 wa bra me nso mi wo problems ni bi wo ho me wo ma wo ho na nso na medwene akra no 24/7 enti me nya na quarantine fee na onkowu na me nsan kɔhwɛ foforo na ɔno nso me nya na quarantine fee na onkowu ana afi waka ubetumi ede ena me ba me kai sa message me obi ka asem na hyemia I don't talk me kasa mesu enti an kan ye no ɛwɔ me sepin but man kasa ena me ba me dwendwe ho ba no na mesu me pa mo kyɛw obi ya de amoma ye encourage no na ye nyai sa brebia no ye bu nipa bem bra wo ya de pa no na makɔ akɔsoso obi so de wo ya de bɔne hwɛ akora ye ba hwɛ se de no ositie enti nyame mpo ena ama little kwaku recover ntem no ana adanse no egusu ada eba adanse egusu a eba enu nti Ishmael bomodin na ebo adanse a yenua ba yi de ba ye se minka na wo beti wasomu asem yenko ana me share from beginning but na na ye donation bi itu no na waya me expect ni ba itu le ko hospital because hospital no mo kan se me be na me problem ni share we ni ho be five fu na me mo ja wo fu am kan ni de bi itu am only the need for 5 months it started when say me dey for which is me because hospital it is ending of May last week in May na me ka say when the donation na ma pa ya ka show be say they will be am political kusuna like on family I remember me fire food to me scan last week of May the time is scan na me born by this na me say if any Saturday this man June I think I'm not to see that and that do not I have to I don't make was to not to see that into na me like to go hospital na me have come to I said me to say let me say because look hospital no can no be pray if later on it is last week na me check if you need to go back to the hospital and me check here because it's only something they say this for 5 months they don't make the first one na me talk with the second one na me do donation and it go so on fa e dey na me so e ya dey fa it go so e dey na me o ma me fa ni if the last week na me have to make check so you need to go back to the hospital if you need to check here na me ma be say na testimony da but I am a friend and me na to that friend ɔse wakɔ hospitals abosumi num a afi ne yama na duro bi so ɔmɛnom bosumi num na yɛnhwɛ so obenyi nsɛm a nanso wonim wɔse mmenum hɔ no to yɛ start yɛ ni mu ɛna wɔde 10 cedis wɔde sika dosopuo akɔ hospital awɔ na ama wɔde 10 cedis ɛna Sunday somewhere May yɛ start yɛ ni mu ɛna ɛnɛ ɔnyem sister ehu brother ehu mi akora no eye mi hu na me say eburo me so na eburo ma adwene ne menti ase so na enso saa na onyankopon woye na ade akora yi na wosu enti se woboa no ama enne little kwaku osere ya wonso obesere bi yedam nyina ase se wode wo ba ko hospital na ne ho anto no na se doctor ne yi na ubesu enu nti ye obi de yie se de wo pese obi enya wo de yie no yeda se me yentwa ye homra sisia
We are Jacka Cabia, no, Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per piano, which money, I did wait now, everywhere at the amount. And it is our messality. I'm not trying to be a heavy. The Harrow Marcus and so any now, then my way of my naturally our pen. We are Jacka Cabia, no, open. Messano, a couple of doctor be able to appear on this one. Wish me a son, I don't take us, no good ready per piano more. A year per
ubenya dansede ne bi nso fa wo de ebra 0245301462 0245301462 and 0599814926 0599814926 odeba yebebo ama mansanyina atibe na yehu enhira ewo adoye emo yentwa yehomra na yeba ene Pastor Julius sedi wasi ahitie no enyasam ketwa ene ne me say agise studio ha say bubu enu ntie ne munya pastor na onye na dwuma enfiri ha enyiwe fidie no ufiri ha yeba sisi ha chena wonso nyame adom me hoye de yankopon ase doctor wian awie de akwantrofo mu ya wie a yemra ni da bia me kase nyira ba ho de bebre na badwaso nanso akwantrofo yemro badwaso no Ghana fo nyina ho se yemro no in fact etiapo badwuma ankasa ndinye ya ankasa na yetu afofo ene tu nduruma yen ye ketwa bi wo bi num bia na wakachi nyanya bi koto akwantu heba bi koto akwantu ko mischai koto akwantu ke ye adwuma papa ndi ba bibia wa wo hwe bibia mesrew dikanye me number no number na eho hia pa yie wonye wo question bi na ma moya we no so kwa na wo bi a free ezenze ye ni pa ma akoma akoten ye no nda akọlọfo SD fo ara ni na ten ha mari mi bra na yakan ho bom as a one team ye akwantu heba center na dia akwantu heba mixture abadwaso number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers in ofra obi a wasaba kan bi doctor betin no ache oyawe mu nsem na yatimi abo akwanso nkonso na me ni akwanto mu nkomo ka ka bi am ka se akwanto aduro yefuyade de ye osa de akwanto heba mistake me ba man kan ho asema ase wasaka kuma na wanyem ase mpaso bi amaso bi am ka se osa ya wie ye ba kuma FM ni we TV amafo fe dog yesimu wa bi de osa do na se na esitie mi se o bisa Maa Akos ko no kwa dance focus papa obedi ho dance kama e de amaw yese o kana kwa no anga se ni kwa ya bo amanfo e wo ho adure wunya mesrew ma me papa doctor ka che mani anka mani mako mani enye bi agasa na acid bi awo mu a ana se wanga se to yefu kura wuntumi wo ho e kire obo anka se eye wo ya do se si obo kura wunze unhu amane ya tu eni ne be na so emfa mesrew da bi ameka se o se ya be ni padue mu a estati fi mu e ba o mu mu obo se na o mu hihye e ko na nim no na si obo gaso ke o sa bo se obu nyina wo nufu ase nyina ya wo ya anse na asi ye mu ankasa ndi three process na osa na wunya bia 8001 betimi we podwe mu akwanse ba faso aba ndi wonse wo je na start ya tenten no akopɛ akwantuo heba mixture aduro me ya tropeti ba bia wo bia no tire Ghana ale bia ko bia ko benya bia to wo kofodua message ko franke heba wo B Foster ya na mu ukwase ye B Foster ya na mu wo se heba shop e no wo kofodua franke heba benya bi ato sana so manya ukwa asitwale tanyi wanko kwa except the Lord heba wonye bi ato ewo ho sana mlebe bile wo takwa ko wasa bi gofie bogo so ko unique heba ba bi a wo bia no akra obeko okanshi juggling hello seba ana kings work heba ana betuma ba akwantu heba clinic ewo kwahyeman ye ne prayer sonda ne die no hwe ewo ho ye wo mlebe bile wo Ghana ha o frame number na mechire no so aropa dun bi ato obi a o se ha no bia wo number akoma ebetumi wese bi kwa ateba akoso wo mu a yefuna ya wo yene ne bejai bega no nkyere se osa no ekọ numadu ntu aso wantumi kwa nka boso ne nse tu osa na se na osa patient di na da oso no emfi oso na oso wonye fi na wodidi e wantumi di kama osa ebetumi ma wachika se aya wo ya ebetumi ama wo ya fu tembi no ntu mu ana wafie bi na babonten wotie gyan pampa kwa na obofuno wanda se chise okon no se bejai ne wachi bi wo free ayekapu wa wo me ya waso enkoye mawo mesre se wo se susanso ya na chese ya refe ne osa no ebi ewo so because one mususu ni bebere na so still ebi abofuno
ni na say yawe osa no ana betuma kɔ hospital na ya sabi ya kɔ check ya say osa bi wo so oyenya ka kire wa tutumike na be pe akwantuo herbal mixture mesi Ghana ni be wo bia kɔ be enu wiato yɛnhwɛ ya kwantuo ko mixture ababia so eno be hyɛ ni be be ma okoto ya tia sebe moja be fi nitoa ba no enya asɛm ketewa ni na ikoko yawe na wa nkasa wote ho a wani aye wisi ete asiwani so ya duro akwantuo ko mixture no anigi sɛm sɛ adwo we nkwa na etimi yi ete efi obi ani so a wonfa adwo bi anu ani ni so nanso tena aba wani so no akwantuo ko mixture efi wo ma edemaw okoko do kwa toilet pia bonten ana se wo kwa otomo ma na nkasa pia bonten ane de family number no na frame ane de question mark wo ho a ese ma oba e clinic on etimi bo akwanso no nkoso wo techima ye wa hamadia we ni chama UNESCO ene bi nhwe pe kumasi ye wa safu labor one about wo ni echi atonsu kwa no kan fie 1 2 sebenkum wo mu akwantu heba clinic e wo ho akraso yo kwahyeman ye ni previous sonda e de wo kwahyeman moto we so aru ni echi so tu mo kwa na bo se previous sonda kese wo ho ye ni asonda ne de no wo mu akwantu heba clinic e wo ho e nti ba bibia wo bia mesrew ya we na tena wo so ache salama wo so ate wa fom ibi kura no cha ade chi bia na dwane kwa bi nto ye mu a mesrew ne de gba ye clinic kokoko no atena wo so ache wa nkasa wo hwa ade wu ye ya ka ji kokoko ensore sisi wani da bia me kan yadu no ma empege e ma won kwato etibia kona baji eze kwanto fo ye mu ampa sanje ni number na sanse e wunya pa ye number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 numbers you do juma ya say no ya dura ya dia ba abonte na ni person to agusu aye nom eye adura ya fe na akwantuo care mixture eye infection adura wo ba wutie mi buku America say ade wechi bia wo nsa hye waya ase wuti wa say ye wo hin sare go nkomo kese enso be ma the same thing sebe wo sho ho nyina ye nsa wa ga ni be ma no fo na efon ukose le toilet so a na nso fu be ma mu aba wa ga say wo ba ade wechi bia ze unya hoto wa mi supanti ya na ehye ma baby yaze nsuo bi fi wase ba mesrew ahyase na ba pampan bi anim ko na nim pampan ase bam wona infection no pan ya wo ntumi muaw mesrew bi akwantu fo ya clinic na ntumi muaw ana ko pe ya du akwantu care mixture no ya wo na tan so acha man to adu zen faso bi amaso muaw ba o ya clinic wona ntumi muaw o yo ba yo powder yo capsules yo ahudu bi o wa yawe a chere betumi di atu ase amaw wo yo ba be ma wutie ni awo wasema yo den ene dia kwanto fo bo so ye chemma ba bibia wo bia bra ye yi hawo no fi wo mo a there's no way say awo no entumi emma yawe a fe ne pressure ye na yetumi si ebu aka say nye yawe wa wo ni bia bra ye kene ko be hade say pressure no ne ye man ni before bi wo say pressure no nye yawe ampa akwanto fo de nye yawe ma yen wo be di wo de mo wa pressure betumi abo from diabetes ebu no ye nsaka asma powder no ne asma obi na ma okitani hera baby we du bia se ohia bi nyesa enkoye ma ba me papa yeye obi ase adu no wa asmi wu bra kwanto for your clinic oba ye tun abo akwaso no ko bia chima ye kama prostate cancer no prostate disorder no oba ye be bo bia ye okay di amount enti ba bia wo bia me kanfo akwanto for your nipa ye de ba abonte ye clinic so e kan ho ya hodo 4 e kan ho zebra obedu ye tun abo akwaso no koso ye bre no ayo be enti message ni number no na ye fa enkomo no here. The number is 024 66 28 508 024 66 28 508 and a 0241 29 66 22 your numbers in offer how be a man must be a mini out there catching o catch a ready to between aboa obey ho sika ketewa bi obenya ya celebrate yankopon hira onye okesina do munti amen amen nyame insha papa doctor nemum no eni pa ade se wo pa baby papa na wato blocks papa de se dan ya ene
Akoma 87.9 Akoma nsam dwumade no ana waso eguso awutie Pastor Julius ma and then so adanse na wo pepa no ebi abo se me ka kire ma me mo nkire ma me ka kire adanse ni bi aba award ye no me say say the eshma bowie yan kan wa say ana me share from beginning but na my donation bi if you know na wala me expect in ba if you go hospital na mo kan say me things na me problem in share I want to be five from na me mo ja from am kan no be if you and I'm only the to for 5 months if you start to again for which is me because if you ending of May last week in May na me can say when the no donation na ma pa ka show the say they will be am political kusuna like on family I na me file for me say scan last week of May the plan scan na me born by this na me say if any Saturday this man June I think I'm meant to see that and that do not I have to say I don't make hospital meant to see that it's not my life in the hospital I have one to everything to say let me say because look hospital I'm coming to be if later on which is last week I'm to check if I go back to the hospital and I check here because it's only something they say this for 5 months they don't make the first one na mtako di second one na me the donation na eti ko so mfa ebe na me so e ya dem fa leti ko so ebe na me o ma me fa yin if the last week na me na the lecture ke say me so na sa go back to the hospital if you na the check here na yin na me na the say na testimony da Pastor Julius what me dia da bia me wudwere me say ya no mo di o me so ti ana o ya me nya odwa no ma so the amazement from testimony yes ma one amanina beji amanina apala amanina belebano wakurano mura meshane ni amanina and the mama see a fight radio show celebrating oh Jesus ma oh nyamia ye yadom aba na na fia hoye no so samen so hoye ye tia mo sese le to ko so hoye ya pam so ko ye be wa sha sa se so ye be sie biara wo nyame de ye ma na me bom pa ye de me so fo samen ti nyina no sra bom ese obi onu so pa wo biara ya wa ye bie awurade fa baba ya dance so connect papa fo wo Facebook ahwe o mo pe ma 10 years ni onya abanwo da ojinga bi Yesu Kristo dim sa dance awurade awose no mo goma Yesu Kristo mo jaso na dance seven so wo twa sem so the testimony we ye gina so say ni pe bia o pa wo a wo tie no mfe mo sisi ya na bi wo nko fa baba onyame wo seba ma Mary bi ma Elizabeth bi no wo ba no ma so ya mfe no boni no ma Samson ba wi ase fa ne ma me so na ya mfe no boni no asla urade ma sa ni pa no fiedu fiedu watwe pe ba no nya bi a urade connect wo ne urade fa wo ba Yesu di mu kra de we nya bi bad wo de wo de wo mpa kuma kra wo de ta chire no san ko sei Raduma Fire, but the same Raduma Nipa more than 100. I will pa my papa. If the advance was a little Amen. Okay, and yeah. Now you're about business and so. How do you go?
Maya Bergman. Abigail Sawa watching. Maya Bergman. Abigail, your friend mother. Your friend mother. Then Okutabayana. One year no go. My junior was at Okutabayana. Sorry. Oh, sir. Oh, baby, Mamma said, a mamma cry is to see your because in Yamibian one is on your man, and not common. Ma ọba bẹsẹ ẹ bẹ kẹsẹ mu nya nkọpọ náà yóò ọjọbi bí so ma ọsẹ mu nya ìyẹn náà kìlọ̀ bisan sẹ àmàlẹ́ àrẹ òkúta bẹ́yìí yẹn wọn àná sẹ òkúta huhun bí a ẹbọ ọba yẹn náà ọsẹ wọ́n sẹ ma kọ́ asọ́rẹ́ dà ebi a physical náà bẹ ṣe bẹ twitwa mi àná sẹ bàtà sẹ sunsun mu diẹ ma wà bọ́ ọ sunsun mu diẹ wà bọ́ ọ enti sẹ ọwọ́ ẹni ọ̀hán kìlọ̀ bisan sẹ màmú sẹ wa ọwọ́ ẹni àná. Mother, who are me? I would be saying you more than Mina, we Namina Sam Bella, you Roman Yoma. Sir, what do you ever say? Only was a no, my Yesiano. Now, what's your way? I have the problem. I know one of yes, you are so on Yansimo. Never can we ask Simo. Cabana, no, and not one said, Odin Abale Commando. I don't know, we ask your own found connoisseur. Mother, I don't know, yes, you know, I can't find a bank of a bra. I want them in my essay to Joba. When Casimiro, the problem being home, and the idea bank quarantine, and I was she who said, no, so be more junk, be more by 4 years. Only one jana, and I don't me pa. I don't think as I say, since then, I mean, you're comfortable, you have fit down the catch and say, oh, the fact, you're comfortable. Na me na agin ko beti yewu na hu na eye adwuma sese ni ma wanya ho mo ketua na ka cho enfim makomako binsia afi wo se akra no papa ma beje ma na pese so fa ko ya kwachi ba ko pese obisa na pa ese moga akra no din fi se abrantie ho ena mfi se so wo bi wo nsem na mfidudu wo di wo abrantie no ayewu na wo service ka eto na aduane ma no eto ntade hye no ana Only or say I responsibility then why and I so I was wondering, sir, 60 years in I know to more than chain and I brand the minister and nothing what you branch and chain. This is a question this is mother. Ma, more than clear. You so sorry. You so sorry. And you so more. But the same catch us yes, no boy. We are saying, "Oh, na me na wo so mfa onu na bo ni wiase na wo oma nkwa eni ya help us your penny with us wa sina dan ahyehyɛ de bi no gunu ma owie wo se be kra didi nenum nemu woni nyefu sai wo ni ma papa be bira wo sisi dia ma na wo sikra wo so kwa sia enne majo careful nsem wa ni problem enti mo dey enne no hantan asori na nyame bi wo wate enne no wa hantan asori a se hu bi o mu na du ya adwuma ala o mu ni pa fani pa nyewe ala nyame kura wo kase tia na mo dey nyame bi wo ho enne umetima rejecting so you na ko papa to china obo no tinya na temu dwa so a untimi rejecting so o ma ni wata fi so your mother how dare you okay na me ni mo dey problem bia so say akola no nya brante ba no obegina dia inok ba no obegina dia ma tete inok won say 1.5 billion dia inok dia acha 500 million inok 500 million inok nso o hu for 60 years 500 million anya wa go musle atenko ma we na tini na koda 500 picture ni anka odwen ho ani no na ka 500 million oje so be no mu nyina students but I say imagine yeah and can say go dey 500 million ska mama and then kwa ya wo mo 5 years na 3 years kwa no o check sika kuma mama no ba wo le ketwa kwa ni amani mas say the case is ka wa ba ka ketwa atifu etie and so dia no ba 16 years 17 years secondary school level 201 na the plan say 500 million It's me say more that obeying the problem. But my young people Ghana has had their course. So be aponym baby and I go show me the no. So you know how you know. Oh yeah wow say mama dem am kase asofo na aboamo. Samo papa phone ma me phone asebi ya mu jini sa no. Asofo na aboamo ya preach and na he no ma me ye obia o de fa che no. No papa ni obia o de fa na nkole apo masum na ke ni be twese ke si abonte sim professor
na catch out. What when you be akwese obi say nya abranti na say o ti cheni na ma say o ni ade papa bia ya ma na nka wa say ge ya akwa brabo say na brabo wi a na nka wa proba bia tena boko na nka nya sofo enchire misi ko ba twese kan da o be tese ya wu na o ma no bo asesa no ko be twese kan ba so aya sabi mu hwe nsawate munsuo nyansa na wiase na yobi dia ensese demu ye de adwuma na aboare ho ato na ma de bi were se yenya da bi se be tietie onyankopɔ na mu na nsese de ato wiase ye bi so no brapa de bre empire so da rade ngana mobo wiase mobo amen epako capsules eneme kan fo dia ma mema sa oye bema na o mema yemu aye mra de unya ye pakum capsules no ye raka clinic limited for aka che pakum ba ye nyenne mema nyina di wadanse sa pepepe na jenike 442 so ema etugu so ne fom sebrato ne no no nesisi yakosu kumanum ena ven capsules awie emema no nomu a na a support one prostrate no be mo dwenso na ya sehye no wedro winya ye VEN event capsules medfagen capsules de ebebo ama moje de fusani ye woni padua mu oto asejo wiwi fa na amro mu kosi form wo de eye medfagen capsules woda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumaden agodi form ane memei wedro ni yo mu nsom ye medfagen capsules akokra eni abrewa no mo ko jogging na brante ni ababa wa de ono made no obeye ne se wada ma nsa enkebe roka ye wokumase alaba bobu station ye ni school house and a shanimo fayen was 0248 885040 0248 885040 and 0244 183230 na ejewodie na unim say enei Dr. Mafo Fertility and Herbal Center ye mama meso mwakwa wade na monwo wahwa wani mu kwane edura ko here ba ye manum ni nyina na enso enya dwuma de wonye ne Dr. Mafo Fertility and Herbal Center say Dr. Mafo Fertility Herbal Center ukwa awo no ebeba say to ama wo aka say ohwe Dr. Mafo afedie enkoda no don so me fie me mpebio sa pepe penso en wawo ba Drew Sanka kran nante nanso won show sign bi ampo se wo bawia otena se watutu na campus wanante akran no onante mfie mienu entide bia wo hyewachi waye bed e de ma wontumi nyane ho ko babia kwa Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo bema akoda no anante me de bani ehunu enu ntina meka wutumi nsa meka wo meboso no because me nsa mani muase ko na oba no obenante kuma se atonso esreso atie bisaba se Dr. Mafo Fertility Herbal Center ye ben the Presbyterian School no sanso ena ene frɛ 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 0277 741618 Nana yere ma o se ni pabone girl no ni pabone ni se na maso ya ayehye no me hokra na eye mabufu no waso ayehye abema na onye mo no no so ote ho ye de waso ayehye na ase bema Enoch na de ne ho be hyehye wo no na bema no not wo ye de Enoch de ne ho be hyehye wo de ma ye fa ne se o de ne ho be hyehye o me kwa minim se bema timi de ye ho hyehye ba na wo oba no arade o de ne ho be hyehye wo na wo nyem no wo se na wo kwa on pese obet ada na wan kan che se Enoch me no obi nyem enti no me so fa ho hyehye me na o ti ase ne koda wo se enwumre na wo pe wo na enwumre na no koda enti ana enti na wan kan che se Enoch menyem enti me ne wonna na wo hwa ma ne wo daaye na 2 weeks wo ka che Enoch se wonyem ana wonyem no nso so no watimi ama be me ya hwe for 16 good years me maame no onim hu bi Abigail maame wo ya bashe bone Abigail maame nim hu bi fi se Abigail se na onyem no ko ekromo maame boa onyem a okọ okrom ho no ne maame ho no okoye okọ ne maame ho no ni san so ba ya de koto animu no maame ne nko na koye ana mama me boa enti wo ba ne ba ya no na onim so ba ne nyem wo de ya fa nse na wonim okoye ne echire no o se na meka bibi se maame fo ne ye ma no bon ben ya create wo ho me ya sure se wo no obai mo kapa enti na wonim de ekọ nyina maame menye ni babone ni samsa enti nsem de akọ be se me wo ye no de ne beto me na so se we de papa no wa wo no maame afrei ni abese de ne picture beto so free se akra ni school na wo akra no na hu inoka bibi biara ni ho chese ne ba bia ense be me na enti wo hwe nyame anim ka se nhwe ne mo ma se maame
nyame hu mobo wate baby bia wo bia ne wo ba big ne nyame hu mobo na me ebrai ne ho ya mobo se 500 million de na be yo wo je ne 4 billion kwa de ache no Abigail le wa no papa what work ka say ai na ko bi be frɛ wo no ada na abe hu mesko wan frɛ me on frɛ onje de wan frɛ onje de wo sa akra na nya ne ba on frɛ onje de ba dia ubu ade anka no ma me no wabusuafo mo be kɔ abrantie papa ho na kama ko bunko to de kra pa na chew mo bu ade a na so enam so wo bibi ade ba ho ban ti hwɛ nsɛm a okeka nyankopɔn na wosi na twetwe wo wadru hi a wo bɛsi nyankopɔn atwetwe wadru hi a wo bɛsi nyankopɔn atwetwe ababa a wahwɛ wo bra bo ye o na ba bia ne nam no na me ne ba ma no kro de abrɛ ne for 16 years a watam obi ba abrɛ wa ka me kran ka menje ene ya abrante o ti akoye DNA fa ho adwen na akran me minji ni say yoba minji ni say akra we mpo yoba eti so de na brewa for 16 years busa ne say die nti na wan fa na brew na ode no komo wa mo obi abrante hwe akra ya dwonso krobo oba ho na de ma hwe so oba kran dwonso na anaju bi wa dwonso na be ma etini atete akra wa dwonso for 16 years akwa na ba ho 2 days no apam no na wo wi abegina phone so abeka che ne say akwa na nyo oba make na nim say agro na mede nyankopon bebusa abi go ba bia wo bia nyankopon bebusa ma re hompo top about clinic dia wo matope e wo clinics na wo Ghana ha ni nyina nti so wo diabetes typhoid ulcer hypertension tishiwa anampo se awo na wa form pe be ma wa ye mre na ho nkwamo awo form yi ba bia wo so kwa ye top about clinic ye number 1 about clinic na psa make say top about clinic dia wo kuma se South Junction a ben Ghana Water Works no oh se dia nkofo di wa trench ye na okwa nipa gu ho papa ye screening free screening enu nti bomodi ane bra wo se Kumase South Junction yeben Ghana Water Works Friends Gardens wa NHS ye free health screening no eguso course ntitutu mreka manamoto nefa wani ekire ho na enkran dia we wo ha cho Agboba Road Free top about clinics this year it was 0244 373895 0244 373895 na obajo so na Caresic Ventures de ye ne de Zahara Mission na G Capsule Saba bema ekurogu bema won sansa gu bema won su fita wo bema mu obema no emu aye mre entumi keka no wontumi ma ne muso obenum Zahara Mission na G Capsules no wo de mixture ensuno na benum to pa ye capsules no eni gina bon sesa ya de ni nyina ko wo ba wakoso ku benum no syphilis wonya nam nsan ya de eno so wo de mixture benum G Capsules no wo ba mission na enu wo be hu ensakraye pa Zahara Capsules ye ma mema enei adidie mu nti ubehwe na bema wo yemre ebe yusisimu amama yusisimu fi nyina ama bema no aye adwuma eno no ye Zahara Capsules emema nko adro no ena hindi e ba mission no nyina busu apani me se wada malaria fever typhoid diabetes balance blood pressure no perfectly enu ntima wonsa enkabe wo kan shi drug line herb and pharmacy shop enyema for 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 evangelist mame eche tiefo just so na ahwefo nyina na ewiase abiga de nipa dua bia otwa de ugo bia obetwa me de ya me ya ne se otwa nyame mpoa no ena ya me ya no abrabo ye me hu pa eye me hu se munyame no a me so nse me nkwa asori na bosom na akwa no so na ugina no so no no kwa wan na odan no yo wan na odan no bosom na wo de na ye upila no se wan na wo no se wa na wo baifo ye nim na wo ka se munyame no a mo so de no be ye me na anu wo de me fa ba bia na de wo ti ayan man so be hia me physical wo twitwa me sekan wo ni wo type kura na wo kura no me hu na de kura because wo obe ya oda so yi eni se wo nu wo twa obi mpo a emema na sebi ya de e bodam a na tokuro bi emu na ewura na ka sa abre no so na wo so aso ayeshi na wo penso bi adum ja no na inokuna be hia no but the best ka kira no say akwalai na wo di problem e bre no fi sa akwalai se de no wonye na ni aka brantie ya nim se ne papa nie na suddenly wo sa ka che ne se wo papa ni wei edi esu na wo di wura akwalai mu e ho na me second point abegina edi esu pa ncha kwaye se ye ne be se hia na ya sa atu ni din foforo
fisa papa ya manidi eno no ode akọ school akọdu ni second year ewo SHS o so o ka che no voice no so what is wasesa akwa ne din ya ya Akoma FM. enti wo ka cha akwala ni se na akwala ni bisa wo se na ma wo sesa bidin a obeka bi asam na akire no esuban be na di wu akwala yi mu abiga adana wo ye na wu huro ene wu hunu but o be bra wo ho se wo ma obi ba ni na busua awesi ni time ewo wa kobusa ayi odatland yere ayi asemato no sa akwala ni nyane ba ene radio adum abefo kwan so ye DNA ino ni slawa ade na mi huru mu ye me enkoya test ni ye sa akwala ni ye banka sa ni ye una de preko pese mako hu ne papa enti ma fa akwala ndi ne ko be na koma no o mtiase ade ope bi aye mo wi ka se no abo kana me ka se no abo na wo je na wo 500 million ne dey 4 billion ye agenti wo je na wo abige je na wo me mpata ntari ye hihye wi ya mo kasa mo hwe ye o slash na wiase wa wie ye nipa wie ye nyefe abige nipa wie ye enyefe enti ya besre bata wo abige ye sre wada ye sre maame enya bata bone na enso so be iso na musuo na ebe fie ho no ma hwe ye ebe ye lia da ho saa hwana mo nkopa brantie yi chew na yaw bia aba ni mu na mfi ho anya saa chese bibi papa bia mfi mu ma na wo be na no so waya wadun sa wo ji akwala no ye very careful na bi je be sa dia yaw okay wo so hwana na 60 years ni wia no asa be ka cho so wo so kwasea akwala no obi dia mako ne papa me de ne koma no na bi ge ekuru de obenya bi be che e be che pa bi wo say ewiase nyina to nka wiase nyina wo so le usitie ndize baba bi obo akwa bia no wo be sa da so obo be nsu kondo anase ba no tuogu fisa ba tim ne ba ko che wo ba su ba boni we wa da be fu aware wo che anaso ka sa ba no a mini se bia ba ma no ba ware ndia ya me kan se Ghana e koso e ma no a momma mema e hwe e mema de ye ma no ani se woni na wo anhwe no wo ma no chop money but obaka so wo ye be ma dia ho ma se beto do ba che kuma abrante no enema koso papa 16 years my 16 years this akora se we say owu bi ka ho eno kro ne ha me no oba awodwo so no be ma ne se owu bi nka ho adwo so nti oba ho a tu a so ne se akwala yi rich lavi ana ye ne ba se jira be na odi no ko jina so le mana mabba bo so se sa na mba me ma no mo de mo nko so mo ntoto mo panko na mbe hie difo na mi hira mo na mo hira mo se samadwene na we nko ono we se se ko we o so for kankan bia wo back in obi ka o YouTube so na ne kwa asori wo so fu bia wo back no se munyame no a adiga fo anu chichiri form na wa chichiri form ye wo ye nyankopɔ fo anu chichiri form na sa nyame ya na ma wo nkwa betia ba se nu cha pa na nkwa nkuta na wa che ba bi kura wo dia kwala be fa abadi hu mo bo amen May Grace Gift about clinic and laboratory services na me kan form dia ma wo no maka cho se Grace Gift de che se ayaresa no ayadoma che de nyame e de ma wonom enu nti se be ma prostate cancer na se prostate enlargement be ma waye mre e wo pem wo nam nsan ya de STD CB awo na mo pe be ma ye frɛ wo kra wane edidi ho fo wo ba ye so ye bonini amo awade agensere pagye pataku de wunya ye Grace Gift about clinic and laboratory services sa hawo ni na away stroke diabetes hypertension and ampo hepatitis A, B, C, and D, typhoid fever, malaria, and as an ulcer. Baby, I was all the call a Grace Giftable clinic and laboratory services. Yabahel, she check when you will say, or him school junction, or him a man from off Barkasi Road. Your restaurant and a snack bar, or you open to the general public and crying new Achimota Petroleum Bungalow. Your new Family Life International School anymore. Bomodiana Frey, your admission, accommodation, a be our and cry, your branch on a fray 0543 320030 0543 320030 Grace Gift no and a 0244
126123 0244 kafefe capsules osita talala ewiabre bomode ne ma wonsa enkabe low sperm count be ma waye mrempemu anapokra se wo de boss 1 minute 2 minutes no adwenso nkruma wo so fita bi e wo be ma no ano ade achi ade san be ma no etwekom wo ba enka wo ho wakoso kumenum adane afro ensuo se chaw e ho woda ana woni atenka ukofichira unfichi komu no wa wonim se enkoyie ade ade bebro nonom kafefe talala dani ba kwalina apidan smart ebe obo ase usko bin koko bomode na friend madam kafefe Harriet e was 0207 183819 0207 kafefe talala enra lady Juliana story no ne story no be ma no ye friend no Jabua Evans Yabua Nemom Edia obia nim waka picture no ho Edia obia nim say ye friend no eye Adankui ada o ma me o papa abo modern asudi Evans Adankui we as a baba ne Adankui aso no baba picture no Adankui Adankui anso no be de o ma me abo Evans Yeboa na o se me mpam me pa Adankui na Adankui de se suba wo de na de Adankui suba na o de na de oh ma nti abadi Adankui wo bia no ekuro na ho so no de se mampo enkuro bia asante mampo ankasa nti aya mampo nkuro bia mampo nkuro bia ba bia wo bia Adankui wo bia ni mo mfa no mre ya wa kuma mi nsem ese ye ne won komo na ma obia ni problem yes wo wona hwe tie Adankui ugana abahwe so ugana abahwe na wo china mi tese twao okay sapon ye de be ma na chese sofo e wo se paw chese hwe wo ba asema de bia meka wakoto ese se paw obu atopa mi ye mu ko chede na jimi na mama bi chese Adankui pa cho hwe oba Adankui pa cho hwe oba mi de ene Friday ndomu modern say Monday no ha obiani ni case ye ne trase se be bia me kama ma se ye obi na ho wa ye ne bakasa se oba na di fom pa ye ne oba ye be mo ba se chaw pompo na de pa na office Akoma beto ye ma na oba na de fi se de bia ka no de ye oba ye ex girl ba oba de onyo ex daughter was a son da so respected family eye me wan say say busafo no so banji ma de bia me kasa se we sabio samo ba no madwene wo fuma na wo nim nyansa wo ho se busa kwaku Adankui ade wo ye de aboa Adankui bo modern na wo ko fa ba de fa na bra so Adankui antiase de na abucheni na no ye wo se mo ye de mutimi na Adankui so antiase so amote wo Adankui wo sa abasa obi anim se asa mo na mo hye ne kutupa ma de sabio wo di nkwase asem Adankui na no na abante de ba your friend ne bra hensema de bra kan radio so obi o tie bi se abra yi ne bra wa kase yi oh use mi ya fe na no o be kaso bien bra na oda hospital na ni bia oda hospital ne ba ya wo se one ne ba on sha akwada no ya ni bia mi enu bi kasa kama no wa free wa free answer ba akwada na huni papa da nti mama o kan sa no yasi nya tie ka se abre mo kyerese busua no nti se wa anya na sa no bi ya ko bi sa se busua no kra nya mo nya papa na mo dia wo da o se ni obi ti be se o kwasia na o papa kwasia na de awo no obi o so o ma me antete wi no aso ne dia o ma me na de o ni afun so bia basa na be ka no nti busua no wo ho a mo fra da ku ntra se na mo kan kire na se abepia Akoma FM Maa Akos na na bedwafo age asem no mo bra basini yanko Adankui yanko ka biya de enchire wo mo na omo de mo bam no bibia be asomye na mo fa Adankui mra ne ni nsin ko na ye ni ko na asomye emra mere ma de me kan ne se unkoto pa emobi mesa emefa saa responsibilities na bra wo to pa no nipa na ambegina ho so wakoto pa na se wenya ho results amesrew bejo results Adankui na Adankui ase ne se ha ada be ba beche ase Adankui pampa atu di Evans ebo ase me pa Adankui nti Adankui yesrew bra na be ha oba yesrew a nyambo Monday ye chen okay all right evangelist okay to
ọba yẹ wá sí ọbẹ ká kyerẹ no adanko na sẹ wọ́n pose adanko adanko bi aso na so ọdi nti yẹsrẹ wo yẹ nipa dwensẹ nipa nebra. ɛha yɛ akoma 87.9 FM ne yɛ fiada so deɛ biribiara etumi si nokwasɛm ɛno nti hyɛ ne nso sɛ ɛnɛ ɛyɛ mafadeɛ Josie fashion ɔno a ɛna pam yi a ɔde hyɛ me Josie wɔsɛ maa me nkwanimdi aba ma team ring na ɛno nti mama white yɛ ɔba afa hyɛ na afada nyame ase sɛ wayi w'ani afiri ne suo mu ɛna no sɛ mate ɔba na wapam de ahyɛ me ɛno nti Josie fashion wedding engagement party outdooring wokɔ ɛyɛ school bibia wokɔ na apɛ sɛ yɛpam watade de ma fɛfɛɛfɛ wo amanɔne na apɛ wahu style bi na Josie mpama wo a wode style no wɔ sape no ɔbɛpam na afei yɛde abrɛw ɛwɔ baabi a wɔ bi afrɛ Josie ɛwɔ 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion 0243 433 465 Josie wa bom so woni meet me there sports ena edi ehwe ni mo sa pepepe so ena enei the plus beauty she's her wa mama enwi kama ahye na waye me style kama na afa waye me makeup so na da from kama no she's her aye mami brago ewo ho nanimu etse one na dwuma ye foni nyina wa mbaje wa tu enya wa botre ma de wo pe no wa yo e de ma stadium and the plus beauty shop and that's she's her on this unity oil in addition we was stadium free who pay refund be ye be e de amount 0249 155 776 0249 155 776 enei ebi awon so wo problem said your baby SC bemai bi so SC oba obi aba obaye obi afa wo ba obi adifale oba obi arepi oba obi esisi wo ne wo ba se obi akwanyem oba wo school said etie bia no wo de abomode a nefa asam no ebra wo ba ye behwe ne yakade amaw ye wo kuma se askwa ye ne mo na edi enhwe ne mu wo ba na se wo fom ekwane a na wa producer it was 02039333582 producer line no 02039333582 for producer obajo so na wa ma direction no na chese wode aba na ibom no enaviation so emame se uko Osborne Ghana Limited ya ene Osborne yen ene yeton blocks papa stones quarry ducts and afa cement yan anwe biye ni ye blocks no mo enu nti inches biya ubenya be ye blocks ho eden enu nti enfrofro edan ensuogu so kra enfrofro no enu nti sane so sa emame wo second hand car ho eden na ensai ya meso ubenya no Osborne Garage and Motors ewo dakodwom ye ne despite house no ene di enhwenimo open electrical appliances braye electronic shop wa ewadum ensuase open blocks akwakwesi wodan ye waka se ye ne mosque no ne hwenimo blocks o second hand car open electrical appliances and so bomodi ane frɛ Osborne ewo 0240 403247 0240 403247 and now 0244 377612 0244 377612 top chocolate spread ya de fa pan nemo e ma pan no eye de enu nti eye to bi mebusia ni na breakfast utwa pan no ni ma de top chocolate spread no afem sanso e na top chocolate 3-in-1 chocolate drink cocoa milk ni sugar bibia wo mu dada de wunya ni so share provision is supermarket mo enye na for 0243 033033 0243 033033 otwe ba pada oba wo sisi be ma sisi ene mu nsan ya de no oba be ma monya anampokra se be ma waye mre uni atenka stroke ulcer cocoa anasa eye pressure eye otwe ba pada Dr. J so person be ma mu ye dura bomodi ana frɛ no obema obi be ma emu oduru ne wa ne ma ne bejo yo ne gongongon frɛ Dr. J was 0551 228281 0551 228281 and 0248 584687 0248 584687
oja ne shiwa obeba ebibidromu samse eno ane otwea eba powder na mom no hye so say Dr. Dawood efra way Dawood 360 capsules eno no wono no mu a sisi yade ne awotutuo ni nyina etutu ase efre obanom na bema no Dawood ointment fetwitwu aposo no aposo fabi dobra sawa na fetua Dawood herbal mission so malaria yade wapitete ena atekwa wonu na to betumi atitibie di herbal ne pharmacy shop mu enye na for Dr. Dawood sesia e was 0201 681717 0201 681717. Happy birthday Akoma Ohima Esther Ohima Esther oye fun kese pa oro Belgium ene Ohima Esther edina woda Ohima onyame onhiraw na omma nkwatenti anwodi wom de wode won sabesom onye nhira wo yefuru ma wo mo emeye etitru na onye nhira kopin so beye nhira nyame enhiraw na omma wo enkwatenti pa Ohima Esther Belgium. Sanso na happy birthday biem enkoma Jacobel Kukua Adams Jacobel Kukua Adams wano so eye adwuma e wo Karavi restaurant nyame ensha Kukua na onye wo kese na ompejaw emfa wo free atomo enko atomo ye twa ye ho abetie for ye ba hyene so say ayona pharmacy ode piling capsules ne ointment no wonum na aso yasne phone insurgement no enu ntia daworo ma se koko ene hawo koko nya aduane o we tutu adi we ye yade ebedu nya oba ba ma koko adidu mu de wuhia piling capsules and afe ne ointment no fra yona pharmacy it was 0597 216047 0597 216047 and 059 721 6037 ye twa ho aba yakwa homa ne so na aja nto no obe stage ama se hono mu free ti jama so no o ha no aba me nchen no okọ o ha no aba no okọ sa Emma, let's say here because anytime they say this for 5 months, they don't let me the first one. Now I'm talking the second one, and maybe the donation and let's go to some far a dinner meaning so. They are then follow to go to the dinner meaning. I'm only 5 years. If the last week I have a lecture, it's a meaning when I cycle back to the hospital. If you are the lecture here, no, I'm not testimony that but I am a friend and I'm a friend. Hospitals abosumi num a afeni ama na dro bi so o menom bosumi num na yenhwe so obenyi nsani a nanso wonim wose menum hono to ye start ye ni mu ene wode 10 cedis wode 10 wode sika do sopo akọ hospital awo na ama wode 10 cedis ene Sunday somewhere May ye start ye ni mu ene onyem sister ehu brother ehu mi akra no eyemi hu na me say ebro me so na ebro ma adwene ne menti ase so na enso sa ena onyankopon woye na ade akra yi na wosu enti se woboa no ama enne little kwaku osrea wonso obesere bi yedam nyina ase se wode wo bako hospital na ne ho anto no na se doctor ne yi na ubesu enu nti ye obi de yie se de wo pese obi enya wo de yie no yeda se me yentwa ye ho mra sisia
so yanko na yani afrefo binom enkonkwedi nkomo 0322498035 0322498036 wodi ni baby afrefo okay yet you I want to understand one better question at the moment. I want to cancel my bed in the and then I am saying, not my DNA. And I will give you a man cassa. About a fish, there my is that's a moment is about the black and the mama say, yes, we found about cook and I was waiting there. I'm not trying to say that you breakfast, you open coffee. What you mean is Mama Straya, that is very good. It is a more million, but I'm talking to you another, okay, not very good. Oh, that is so far. That's a good question. The good idea of your action. And I'm talking it will not come. Yeah, so yeah, that was say, we didn't baby a free. My body away. Na many be learning come on. Never go there. Other Damano, and yes, a demona. I want to drink to put it down money. Someone can play this. And what the offer is, and send the other set, you can take care of the car. And send the other mistake. Let's get out the money baby. It's shot. The best thing you have to say, one time we see the day. Let's go, yes, that's a really bar. And come with the business. That's it. We didn't hear the nettest. We were bad. I say, Namanyam, Namim, Koya, Gukraname, Madame for missing you go. Me would not so shit. And I made it, my mouth with me, Besha, and I made I made the show. We didn't know. Billa, Yado, we didn't know. There's a question say, nothing no other. Minium. And I made me Koya go. And a Beman a top pony. And now, we're going to Beman or catch Beman and down for say, I went down for boy. They say, the way for power, you can't. We're a nice guy. Yeah, nice guy. You should have TV news, no. And I make sure no one can say personal about me. Yeah, we're a nice guy. No, Beman is soon, you know, they quite to man top way. What shall I 16 years? I saw the flower shed pour tomorrow. Then you may be also good soon. So the baby to me in camera. 16 years. But I can't know dry. You be a good soon. Support crack. Okay. Or see me dry and Apollo good soon. Never the man in here. Okay, be like to pray. And mammy. Say, Oba, Nimakoye Mawa. Nimakoya make a patch of men for Jim Quest Castle. Was it Uncle Pon about dear money in Yansemono? Or did he come one or day, my mamma? And to marry the member Butum. That is why I beman a cover about the feel of Aberhead. And to Bema by Yamsa or show by ya, when you never know. So I say. And to Bema and ya bring in or can you be a chamois, that better be for Fred so bawi. And you may be called ye mano. Na bar, you may be called Yamawa, nay, and nest ointment. Sansi yenim dear Maya. Omunya enti ya esa dron diaba na mana nim next appointment omusu no me so mo de giade ankasa eto da be hia be ma bi nice man ka osu na obo be girl as an house girl off na front ekosi djom enso no ne da sorry because we yi bibia kire no e ma di pom ho na ba na hunu so hwa na ye basa next appointment adorment me se ma we de bi kwana to ho mo bia na earnest ointment fasiesie wo ho na nye kama me say dia woni na so na wonsa beka na de hwa yeyie akwa so dem kwasiada koda nyame ase what I say because the kwan mie kwa nyame ne bie kwa mani pa earnest ointment ya haban ya haban ya sanse mpenfo se enkwati aduromra ene haban namum ehia obi a sebe ohuhu mani na obetime hu haban ya wote ene de ode kwa akoye ebi ni Dr. Ernest Odro. Our the Ernest ointment abedwa so a ya yenim no
boa eboa yenti yedi ho adanse de acha foforo se mo sum kotobi eye earnest ointment enku ne ekituwa bi ne boa ye fofofofofu adwuma na otoba ko a me se de enti abodi kotoe no eduro no unu half na adekro na free ho afo hu de on fa do no dia kakra hu de on fa nye na ade ne se wo de be yonku anopa nimre ujara no pa fa bisira ujara nimra fa bisira eba sa ensansa age nkofo hunumani aboso no wo ebi men sanso so ne sa ensan bia ba hunumani a wo de san kunkuro ya asrasra enua be yinsa na fru hunam nani na sansie hunam na ma ho atoso kama entima akoti entianya ofe hunam nani soche kama kokko so no obada pamu se obakoko da pamu a wo hia kane a Marco, earnest ointment. No question. Mr. Metinsoa, Mama Muso. No question. Earnest ointment. Minim yetimi ye. Mr. Sense and Sabidie, and Sama, and Senia, and Sawa Fase, and a Gunam Nania, a earnest ointment. And Sansa Bia, a chin coco, the being a fruit here. Mua Crow, a Jim Hunam Nenia Bossono. Mr. Crow. Enye ya rebe kan to ntima fo pia dwen maso enti eto ho anu agya no nenam ho na kro so ya de etretre chen bibia kitwa bito ha ne acha ye na otwem yensa bosome na edidi ko nanim enti se bosome be se enwotwe anase bosome be se dua hwe babia kro na kwa akodu wo sha tade a wo be ye adwuma wo ye adwuma fifire be firi wo na ye yo enti atade owurogu ho ne sanko ye inside na outside and krama fa akọ ebinum shampa boa machi no nan no num ko adwuma anumre no ngotwe no nkro no be fia ba be woro wo be wi so na ho nyina ye white sa white na to so mprenum sampre nan ebe se wo nan na no titiro mu a efa te chema from ekọ afom wo eno ho kronkito mu no afro na wo fomu no me pa chaw se wo nan no tubo se he wo be hu kronkito mu etako afom pa no titiro emema no wo mawere na wo hia earnest ointment bebo na siesie wo now ayo kama entotimi nkan na me pa chaw we eye adura me kanfo ma wo se eye adu papa ma so ahwe hu se ne yetene magia atumnti na medi ho adanse de ama wo esan se me ni adanse keke bible se ade o chiri adanse krumu empokot mpo ye de ade hye onsem se ye Quran se ye bible na se cross no ka se asoma be kan adanse trodo etimi media adanse trodo a chosan se me nyankopon odi na mso nyankopon so etimi ni tro e wonanim so ba jeba se madi no okoto earnest ointment a wo na be fredi adanse e de a kire amansan se earnest ointment aboa na ye oyi number ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 we nomine Dr. Ernest Oduro ne numbers awo isu onwa ne kuta na ade eni secretary bia ho eni ai politicians ombro for special aid doctor we need special aid bia wo from one kasa be fa no akasa wa hia sem bia no benya abutire tio no oboa amene so yie adansi a ekoso fa earnest ointment ho no me say me na chini na me hia bida me na me ka kire wo okay na duro na emienu earnest ointment ne ka ho asem yo na me kire awake natural capsule earnest ointment ho na me ni dia na ewia esosiesi hunam ne inside no na hode ne wie pɛ yama wo a asase so na ma do obo ade pɛ na osuro no sa so ne yenkwa kuta no na sanya sa ade a unsuro hwibio sa hode ye ode a ne pɛ so ye betumi ye ne yie be ma obi account kwa nkwa keke ahode na wie pɛ yama wo a yese oburu abrante yira akonto kwa pre no na abrante na hode wie pɛ akosem de wanya amre mi ko oba na account kwa no wo de yetufu a wonti wono dendem de mi ko ahode ni ho o de ase ogwajiji na no sese obenya za nyenkogune ni maso ne yire nim ba bema ogire hudi
akoso agina nchen masa sanse mhu na wo ka no wo obo ni obo so bodwane agya no because endless ointment any awake natural capsules shia eye hunum ne yia na sai hunum yie entubo se mu a eyisu no broni beka se ebistu immune system no hunam na wodi na masase su no ne wo mu na ma hunam no wie peye no eno ni system no immune system no nkwamo na wo mu no enti we koye dra bebo ma nkwamo na gine yie dia ma wo na nkwamo ni gine yie ma wo sade a wo ye bibia wo nsura chiri ahodi wo ho enti be ma adwuma bia na nka se odi nansa ene na ye na no atwam no this time odi ba daba ko pe be wie no simple be wie no simple sansa ahodi na ba ma enti wo ye adwuma no ano no na adwuma mi kan hunam ma ka honhum so akire se enwom ye kwa adwuma ba ne ye bedidi ne ye dware ne ye koda ne ye wura demo a adwuma foforo ho ma yen titru mema ene ma enti sa adre be bo ma honhum ahodi na wie pe ya ma na mpaso adwuma so apaso ye no wa ye ne se bema na onim se mi kan nya mema adro nko na meka ho asemo ma aweki mema adro bia tumi no bi enti wutimi tokofie bema nom no be nom na mu ye no nya nom bi na mu de sie ani a ho na be hu say yes se nyankopon odede ewura sikyirem odede ewura awom odede ewura ahwediem na de pa na wo mpaso no ka kire wo ewo hopa hwe obare nya next appointment odi ayase ho yie na afa kama achi kama na da yie wonte hwe sane tie na tie do ba de ye no na awake natural capsule siesie be ma no so yie ama hode awie peye no ba nso afa bie na kanya na tinka mudi shi ade abiem na asi entoko mko na no ebe na ochime nsa mo nkasa aye no awake natural capsule be dimas mama mo be ye fine if you be ye energy na ya homeka je number na ne nko 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 mo wankra mo nyeba bia mbotuma konya adroni bi dudu bia pa bia alcohol nsa betimi aka enkra eyo cancer drug lane na duro cancer drug lane na ubisa se kinswalk heba he na wo yeba kiro abusu ho sanso na repage ventures Tinated Herba, Baseline Pharmacy, Nisi Pharmacy, and a rejoice. A 1 year ago, Nancy, who ye ding, and my one for Kosono sign, Mkosono sign. And then by Namiadum, Dr. Enes Odro, was I ye for Freddie Abegum, or no,